Northeast Dialogue to Mamatam Nocturne. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Nasiko in a quint Hamzeribu topic say patriotism versus nationalism have a cine. How's using Manipur the Equiki Manipur the Toy Betonga Watok Mayama, social political events mayam see the public the Yam the Hen sensibility Wangwa, Aduga Equiki Puari Tankuk Mayama, Nahungan and Nixing Tankuk Mayama Yoba. Was why the Equiki patriot Cyber and nationalist Natragana patriotism nationalism give one talk sida Yam Chow Chamun of Kerala, high but Chamun of Mayamsi academic perspective to get Musum Tongan civil society perspective to get Puna Yim in another Pantam than Sipuk 70 patriotism versus nationalism. Masin Manipugi Mang the Tagriva, moreover to the Watok Mayamse, I couldn't combine interpret over the gay Aduga Malim in the Channel River, Tongan Bohan Dok Mayamse, Kamai Lake Habituni, Yam the Nungaiva Nasiki Daromo, you have a Tazo Duka, Nasik experts in Tram Noxi Kunuchake, how the Tram Noxi Manipugi Nairava. Equity Manipugi, Miam the Palm Never, a very popular face and also a public personality, Ms. Oiba, and very influential a public figure, social scientist, Dhanabir Laishram, Sabatam Noxi Kunuchari. Anishu with the Taram Noxake, the Sars Dijo, Masaki publication, Mam Lejava, the Hana University, the college, like Tapiramba, Naira Bozani, another author, celebrated author, and also Dhanabir University, the associate professor in the Liberiba, Sir Arambam Noni, a very popular face, Hosiki, Sabataram Noxeri Kunuchari. And Yamna Atumatam, they could join to be one of the popular face of civil society. I could AMMOCOC President SM Jalal. I attend with the American have a guitar with the Tamzari. How you say, Han Baze, I Sadana with them glass again. Sadalaxing Baze, sir. Mapuina. Lot of confusions. I see the address of the Regis, Sanadum Hori Kupiro, and make patriotism is a Kano, nationalism is in a Kano, Anis, Manavi areas in Labra, Pune coexist over Abra, Aduka, patriotism, nationalism, Karam Karamo, the Muiva Magi behavior, the manifesto of Pay, Mana Tour, Padangang Tour, Pada, Magi activity, the combined manifesto way, Sargi, opinion, Kid of please. Nationalism, patriotism, Miraj. Notable, we young Badadum, Amatawina, some Ubadoma, Duga, Anisimati, Amsong, Kenabada, Magi, Quigi, Karini, Yampava, Membrem, Maya, the Kanbu Bazani. The same body, a Quigi, Isam Jambuta, the Queen of Kangi set of ideas. My idea may am the Ardon. The Queen patriotism, the nationalism, the Hojikandi, Muksab nationalism, ethnic nationalism, Ganamayam Lakrekon. Ado Manipur context adi loi thoka doine khoige de yam nungai ba yam interesting oi loi thoka doine ba ada nationalism sina khoige magi patriotism ga ni khoi 13 August 14 August 15 August kai torisi thana thana na thoksan be wana sai di thona ponte dana ba ama 1991 dani ade amana 1947 gi ani je no kanar ga lai bini sina su khoi na khangma ngame ko se ahan bagi Patriots Day ga na torisi patriotism gi post patriots ki ji Mari Panging by City, me could in Masadi or Potamanico. Madi individual gi manung the labor Potamania. Aduga, the Simbadi Masigi manifestations, the cry the Torqueda, Maramdam Dugiam, Warakumatum dago. Langak la Pogisunate, devastation of labor, caught by the disaster of Malay with the zoo, Adam Highway icon. Aduga, I am Benadi, Aquina Mintorisi, Mari Panging was the cry the Urake, the Magi Lamdu. Atopa enemy naga challenge toraba ade lan taraba de tungan mong de karigumba aki khangle hala ba matamda mari pakning bagi my sense of patriotism je masi yaurga thengna bajina tagadi mai pakan de ba khudam moina india ge ning thau pan ba yam raba sing se british ke ma uta lan hek thenagi busi masing khitani dana ko te dia dum magi yaraba yare lakhi mong gumani dana aduna mari pakning basingi puthor pasi manifestations ji sugumba yamna lurpa critical oiba sugumba da he puthore aduga madi chumna dagi yamna khara khoigi amarom da hardi aggressive yam oibase siam hande mi dugi matungina ju patriotism gi degree ju lepeba aduga mari pakning badi nusibadi leitaba leiponte da aduga nationalism gi na mai tongale khara tongale di nationalism hairagadi lakadoi mari social gi area ga loi chingjalak toini magi national pride to aigi iramdam sigi
loan lining lambi adagi kari kari akhoi loina ba se khunagi nat kari kari ga loina pusale ba moda aduga sigi identity si aigi national identity si ga mari leina ga mana adugi pride ama leijaba haitare aduda sida magi nationalism ki posina aggressive orisina kamai to geda aya matamda nationalism ki pose khoina panaba kanda kanagumba amana lamji ngasagi dun lan toraga lan thingnaba amasu leire ko lan tawdana khotana ama tawdana loi loksangra matungda yam kuina mi khaga pol kanduda madugi thingnaba adugi thingnaba apunna miyamgi magi wakhalundu adugumagi potu dana khara hena masi nationalism ji masak takpagi mongdung laeba adui context ta yengagadi khoigi se khudamoina phipinaga su British ki mayokta Indian praja mayamna thingnagi ba potugi Indian nationalism ki pot ama adum leijare dana ko adigi khoigi junga sagi Petros Day du da adumaina ama leigre adigi 14 August ka lakpadu su that is sagi sigi aina haijaba lamamagi leigiba potu da lamamana magi miyamgi oiba nuaitabdugi adagi adugi wakhalon duna thengnabagi potsu lakre smaina leibasi main tana sum asi yeti yesena deko 15 August na tonganbam ni adagi di atopa jingduna magi chapter mane ada sigi yengba kanda khoida manipur gi context sida hojik sida yengba yarisi ma India su nation gi concept si ju ariba concept di state magi lebam topo magi characteristics sing du lair matungda sekuda moina territory ora adagi fixed territory ora population ora sovereignty ora state ora du mathakta common religion common culture common language common political aspiration legadabni adu nation ka wiga na haiba aduna ne khoina nation building process ka ina haise India ju nation building process ta leiribana ra karigino hojikan jida khoi flag ka tawdana khotna India pumbagi loan gi adagi nat gi adagi dharma gi kai gi khoi ama oiba common religion common culture common language gi pot ka lai ju ariba concept ki nationalism gi pot neba adu ngasi di simaksi apply to matamda masana problem yam tholaka dore ko aduna common political aspiration le di yare na loner pa matamni adu karam kanda value sharing phasana torokanda adagi interdisparities later kanda magi mari paktu nusibu polka da bagi potu sidana anubu concept ki miyeng neba adu ari bagi hojiki du dikhra hojita dikhra hek sanadre India rajuma du apply to kanda problem yam di leini aduna sagi India ki sumagi firan ki maya de happy chakraji magi machin to mojingdo that means India ji ethnic plural society ni makhan makha gi lon lei makhan makha gi khoi gi dharma lei makhan makha gi nat lei ga sisu khangba pot amane ba aduna masim yam jingsi accommodate to wi anana ba Indian political system jida moina su yengadobune ba aduna from the very beginning India constitution sida sigi accommodate Miraj ina khanjabada imposition to budi nungai do mandre tauna bo honori si ngasagi magi asengba nation gi thaina gi concept to da lagna bani kaino da dharma amatang leraba adigi loan amata leraba mai amata leradi hadi kaino nat amata leragadi nungsiba adigi apunba integrity ka sam helakani na khanbisi masi mohta ko hena challenge to bugi podama gi madu thengnan ba confrontation gi podama laga de aduna ju phataba ju leidana ba that's why the question that okay so India is how do we see India je kuina
nation na moin ekoi udoira natragana mamang da Rahul Gandhi na magi ex thagala po post ma da Manipur related of issue ma da India is a union of nations and man hairubas adagi BJP gi ekoi gi tong resource person ma na mongon da react or ki matang se ada mana dum madu area do stand ok bale da India je nation ma magi union na moin kodra natraga rather ekoi India as a nation one nation na moin udoira natraga nation ma magi apun nation na moin ugodra sa kama hebi ni adudi India masama ki zumai union of states side na ko aidi taseng budi federal structure gi mong ne ba ada federal du da khoi da Canadian model oi bagi yamna aseng ba federalism du leita bani aduga ngasai gi magi union of the nation ga habu di union of the states kai da habi ko union of the nations di nation me am di pulroi nation ji di mai tongan ba magi tongan bla keno leibani na aduna thamjaning si leibang ning boiro nationalism oro sida khoina hoi India gi my freedom movement lakpagi khotpada nationalism sagat pai heta pasa sagat padi aba na tentra ada magi hanagi revivalism gi pot dharma gi oro magi oro adi culture oro kero revive to idna ko adi matungda sum lakhibagi mong du leigre adagi de mong si la matungda thengba matam da ju magi method si different method si na bayai ko adi magi leiriba loi chaliba lamdugi magi response ki matung ina ko haibadi yam democratic orega di non violence ka sukai dre yam hena sathiba German Hitler down to madi mo non violence to no kana roba violence na mo phani dana even Indian national movement the extremist group moderate group kind like this because of that ko amunda sorry live train sida aina thamjani mudadina Miraj Amoro nationalism ki wakhal leiba adi patriotism leiba sense of patriotism ko sense of nationalism ga isi loina baksi yam kupne yamba kanda ko as a whole nation na phajana lehaning adi social justice political justice economic justice lehen ga dawne ba loina ba maram di value sharing the loy based hoba so long as value sharing si value ledun waro value sharing to ba adagi ning tamna hingbagi wan thok leiraba adagi hingbai kana ba values me am phangaba adugadi aina ai imalipa nusi dum haineba aduga akhoi Manipur context su ngare mapandagi pochai pusalapa sum yengi na charaga leiba akhoi gi pa ching turel upalo pal me am jina kaimbo sina dina sum legadi pongna pha imanung sibi nangi damok chamar sina sirju pelo ga haira aroiba isei phanam saktana lila phanam tawduna akoina sigi message phanam pirasu yaroiba aduna India context su magi social justice political justice economic justice bi changi ko mai adu oidam ni adu oidam na imposition na kanaroi maram di sine na confrontation wangni ko adu khoi Manipur context su aina khanjabadadi thainagi pai pujingduna mai payam nusiram baje Miraj value sharing na neba adu ngasi jo do without value sharing ko ai sense of patriotism sense of belongingness adum what can never sir sida ai atin ko sin nang sa dang jo ge du sana khar tiena po khom pibio adu mathang gi ai ko round da tong issue sim bu khachar ke sir I'll take two example one Bhagat Singh ko sir pajana celebrated to India to go from all corners the ai ko India gi freedom fighter ne na ai ko gi masak khangaba hero ma and again ai ko gi beauty 𝗡𝗔𝗦𝗧 sa anize ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯔ ꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯨꯕ꯭ꯔꯥꯖ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯀꯂꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯃꯨꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯖꯦꯛꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯖꯦꯛ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯐꯟ ꯌꯦꯛꯄ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔꯔꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯂꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯁꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯂꯧꯁꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯁꯦ ꯊꯨꯅꯃꯛ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯣꯟꯖꯥꯎ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦ ꯑꯗ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ
अद मा मतम द क्रोर लुपा लिसिंग अहम पीबजी होजिक क्रोर अहम गुमने अदुगा सान की कई माइ खंग चानबजी कौरगा चाइना रा चलगा मतेंग लौरगा लान अमुक तारकपगी पोट की मोंग दुदा चसात निंथौ की मनाक लोतोइनेबा खोंजाई निंथौजी को अदुदा साइगी कुलचंद्रजी मागी हेक निंथौ खुबम मुनगिबजे सुचंद्रदगिया सिगी नुंगाइतबजी लमन खुमबोइना मोरांग तोंजाव मसिन नुपाजने ब्रिटिश संगलगा लोइ हाइदोपनेबा सुमाइ तोरेना अदे सा निंथौ सि वारिस कनाम याम खंगदबने सा निंथौ गिजिदा ऑपरेशन तौबजिदा फनाम फाना होनबजिदा हजिक सा निंथौजिना सा निंथौ इदि कनोनिको अखोगी खोंजाइ निंथौनिको माना लोतना खोतना सिनबजी याम सिले अद कोनंग पाउदू फंगरमनिना चाइना चप याब लमी ब्रिटिश लोइ कोरोन तौरेबा उपाय लेट्रेबा अद कोनंग हल्लगा थौसोम कायदा थौसोंगी अखोगी बलराम की मयुमदनेबा अखोई मयामना देवान हाइजे माइ फमनी जस्टिस कनोगुमनी अद फारिसे मसिदगी हैंग तौरेना अद सिदा मयामना होजि हंगनरी क्वेश्चन से माना चाइना चलमदी अनोबो चैप्टर ओम हंगमदोइनेबा अदुबु चत्रमिना अखोई फारसी तौरगा लेखिद्रे मोय मंगानी अनि मसमाइ लेरे अतै काजाव होय अदगी निरंजन सुविधा गाजे बिहार मचानेबा ब्रिटिश की बटालियन ने थबक तौबदा माइ बटालियन लोथोके थब फंगदन सलेबदा टिकनरजिना पुशन बनेबा बिहार मचाने अरे कनो दे निरंजन सुविधा हाइसे माइ फोटो में लेबनी येंगो नुगाइबने मसकदो अदगी अखोगी काजाव दता थिलिबा चराइ थंगाल जिसु मुझे जून स्वाइन मोगी फारसी खुदौजे जुलाई तब सेप्टेम्बर स्वाइन मथंग तवे अगस्त 13 नदी तौद्रे स्वाइन मोई मंगा म तौग्रे अदगी डॉक्टर निंथौ कनोगा कुलसनगा लोइना जिरा खरसा तव अंदमानी को थाबदो अदु लेग्रे मोइजु सही मंगा न ख्वाइ सांगबनी सही मंगा सिदा निंथौजे अदु लेरगा यूपी दम लेरगा लेगिरो दोइनेबा अतै दिसै अनि ओबा अमत ओबि चावि मणिपुर दा हल्लागा लेबि चावि को सिदा टिकेनर्जिना अखोगी थंगाल जनरल ना सिदा फारसी तौजिदा मागी मरि पाके दमक्ता नो थवाइ थागी गाइना खोइन हाइनरिसे मसिदा मागी मरमदम मणिपुर नुंसिबदुगी दमक्ता ngakthoknabagi damakta ningtambagi lan thengnabane lawneeba टिकेनर्जि से लान दि सत्रे अदुबु माइ ममांगी हिस्ट्री म्यामदो ममांगी तौयु म्यामदुना अदगिदि मागी चाइना रा चटपगी पोतुगा सि लोइ यंगा मा हातब यादब थंगाल सिको अदुगी तौरे अदुगा इंडिया की भगत होय अदगी बालपाल लाल गायना मोइना बाल घाना तिला लालास पड्राय अदगी अखोगी गारा तिला होय मोइ म्याम सिंसे एक्सट्रीमिस्ट नि खाइसे मोइसु मोइगी मरिपाकी खुलाई तौरगा सिनब पोनीदना अद इंडियन इंडिपेंडेंस से कनागुमना दि मोट पि मतम सुभाष चंद्र बोस होगी मोइगी याम चावबो केनो ले मरम दिगरदा नन वायलेंस सिदी सुम पतो तोबवानी केम कांदा कसु खंदब जियाविदना अदुगा खुलाई तौरगा हाना सुनब थोप खोपसिदी कीब खोपजु ब्रिटिश त लेर मोय हानिंगा तेदना निंगतम बजिजु पीजिजु नॉट ओनली द नन वायलेंस मेथड सिनबगिसु माई वैल्यूज लेन हाइनरी नेबा अदा थमजनिंगदी होदा नन वायलेंस वगैरह अदगी वायलेंस वगैरह सिनरी मेथड सिंसे that is based on the magi response of the ruling party ko leba ngai ba midugi response to leba okay sir yam ngai je mathang gi round dong laksege mathang je sir noni da laksege sir da lakchening baje sir patriotism versus nationalism je ani sigi marakta contradictory oba notion leibra ani ji manada ba yam song na khena ba area leibra natraga ani si chungchen na punna coexist orga chapmina ba yabagi oithok bazu leibra sir kari happening sir se matang ngasai oza dhanabir na takpi ba aikogi ani sigi marakta khena ba khara sule aduga yamna thin layer amada ani sina amaga ge nakshin na ba taishin na ba aikogi overlap to ba heptare ko lonsin na ba area khara sule adumoi na mag aikoi ani sigi marakta khena ba khara makhai dilai akoina political science da aikogi mogi philosopher masigi hiram jidi am khangba singna neinaram bada aikogi lord acton ga hariba mioi sina haibasi patriotism haibasina moral obligation ni hai hoi nunggi oi ba wakhalo ni hai aduga nationalism haibasina physical oi ba wakhalo ni hai adana haijabadi ngasai gi akoina laipak sibu nungsi jaba pongna phamlam dam nungsi jaba aigi ipai pui horok pham nungsi jaba masigum ba wakhalon singsi aikoina patriotism gi maike da chingi aduga masidagi nakalam da chalaga khudamoina aigi zati aigi furup aduga aigi sakti aduga ning tamba ka haidana sumaina oina lakpa matam sidana
masina ozana sa haibu do maina ideological oiba wakhallo na olak padagi masina nationalism gi maike da lai haitare ado ani sigi patriotism sina kayamu yamna chambano nationalism sina kayamu yamna yakpano hairagadi patriotism je aikoi gi George Orwell gumba philosopher na haibadadi patriotism sina defensive oiba thabak tawi hai aduga nationalism sina khara aggressive oina thabak tawi hai so ani sigi barakta khara khena ba khara didum lai adubu aikoina patriotism gi horokpa magi terms yengodi patria haibdu horokpani na magi meaning na mukai no hagadi father haibane ba adu akoina se yeng ase dudi fatherland amusu motherland ni concept se kitang akoi pusan be ai ima lai ba ipa lai ba haire se khoi gi lon dana khoi gi raw translation haitare ko masidadi khudamoina ai se aeroplane ma tonga salingai da america gi mapa da poeng khalase ado aigi america gi airspace da pokpui da mukta de america gi law khara de american citizenship se apply to biya ne yaw ya ado bu ma gi pono pham lam dum america gi mapa da oya america oy re ba ado bu ma gi hawrok pham di manipur gi ne khala se ba ado ergadi ai khoina masigi fatherland gi concept na ma gi hawrok pham manipur se oy horani adaga motherland gi concept na ai khoi america gi airspace sida obasina oidoini hariba adum moina mahaki mazati mahaki furup mahaki wakhalon asidi karam haina mana sagalakadagi hai kane magi horpham da sagalakane ba aduna patriotism haibasi aikoi ki nationalism gi akoi yumpham ni haina lobada sudum yai haitare adu khudamoina aikoina 13 August patriotic day na celebrate tobasi masigi maming se karam haina thon kibano haibadugi aikoina literature di thoina thengna de adubu hairiba kainosida aikoina thodo 1891 gi thodo si yenguba matamdadi ngasai gi aggressive oibna tab defensive oibagi thaba am yawi matada ngasai gi aikoi gi lamda mi na changsila ga khuthinjilakpa aikoi gi lamda mi na sakti sizinnarakpa aduga aikoi gi ningtamba aikoi gi santi kaira ani haibagi wakhalon duda akoina British samurai gi mathakta akoina defend tawkiba thodo amani haitare maramadun 1891 se amarom dadi patriotic oiba method amasi yawi adubu mama laiba ki ningtamba iramdam gi territory kanba iramdam gi micham sing kanba haiwa wakhalon zu yawiba maramadun nationalism gi sense adumak poi haitare maramaduna masai gi 1858 ta Queen Victoria na proclaim tawpa akoigi 1857 gi India's first war of independence ga hariba Sepoy mutiny zo haiba thodok sida Queen Victoria na Britain gi government na India ji polop loction mamata na makoi na haigi base aikoina native princely states singi ningtam ba ko thinjaloi haina am yawa masina takpudi ngasai gi 1891 da Manipur gumba laiba na British ki mayokta haureiba defensive oiba ihosi adugi patriotic feeling dusu yawi aduga sense of sovereignty gi ningtambai wakhalon dusu yawiba madamadan ani si swai de mu setok na baji yamna luba haitare sima ai thamni aduga ai khoina nationalism patriotism si de amorom de khara innocent oi khara mati chammi aduga khara akoi gi mabuk mapau phaba level ama de yengi moral oina yengi ethical oina yengi aduga khudamoina akoi nambol turenji yamna molena khoi lambi chapad uba matam da phawriba nuai tabase masi patriotism ga hena nakpa aduga aikoi leba ki ningtama mangi aikoi leba ki territory kaire haiba sugumba gi nungnang ba phawrappa matamdana asina nation gi concept si lae masmaina aikoina yengba yai aduna aikoina nationalism among patriotism ani gi relationship si yamna complex way tawbadabu akoina tension na high targadi patriotism sina moral and ethical way but domain amada leijai aduga nationalism sina yamna physical way aduga race ta oyumpam way aduga territory yumpam way aduga political vision da yumpam way aduga power da yumpam way adu argadi aikoina hena nainaba yabaje kadai da no hairagadi aikoina ngasi nainaba yabasi nationalism si gi stage amada aikoina state harami akoi mahorol tagi akoina laipak sing sin nainabada akoina nation state hainati kodamoin haikanda akoi masigi whole idea of nation manipur kingdom state harami matamamada adubu tapna modern age da anobo punsirol da lakhra matung da di state sikh na mapung phade state ama leiba haibje national consciousness ama yaudri mapung phade haibdagi
निंखा तमकपा लाइबाक सिंग सिदा नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट सी याम लाई मरम दी निंखा ब्रिटिश लोयलम की मायोक्ता नदगन एनी लोयलम अमगे मायोक्ता यहौ तो फुरुप सिंगना मखोय की लाइबाक सिंग निंग तंबा लाइपा आम सेम न बोनबदा मदुगी मनुंग द चेन ब इदु दी नेशन हारिबा कॉन्सेप्शन ओइगी हाइतारे मरम अदुना आइखोयना नैनबा याई खुदमोइना अर्नेस्ट रेनन हारिबा अखोयगी French philosophers in 1882 the man SCME what is nation haina mana haibasi nation amada macha ahungum maru oina hai glorious ba past sama laimina ba hingmina rakpagi wamina rakpagi lan thengnamina rakpagi lanjena rakpagi suguba spirit asi adugum puwari leiba mafamda nationalism gi concept nation gi concept sagatpa lai ani shuba matamda hauji ji hingmina bagi wakhalon chenba aduguma khunai duda nation gi macha yawi ahum subada हेन तुंगी दमकता हिंगमिननबगी वखलोन पोकप ngamba खुनाय अदुदा नेशन अमगी मचाक यावी हाइना अहुम जी माना थम्मी हाइतारे मागी अहुम जिदा यामना फजरई जी करिनो हाइमतुदा आइखोगी मणिपुर से फुरु म्याम जी हिंगमिनरकपगी अदुगी लिकलम लई आइखोगी मणिपुरदा आइखो 1891 दा हौइबा लान से फुरु अमखना हौदी फुरु कयामम हौइ अदेदी आइखोइना ब्रिटिश की अखोगी कनोदा अखोगी बामा की थौदोक्तगी म्यांमार की थौदोक्तगी अखोइना मणिपुर 7 years devastation तौमतंदा मसिगी निंगतम इहोम लाखिबदा अखोई 500 मणिपुर की लेवी सेम मतमदसु मसरेजदा फुरुक कया यावरपा अदुगा डायस्पोराना लाक्तना मी चंगा की लानगे रूप अम सेमगा मणिपुरदा अमुहना मणिपुर की निंगतम हंजनबगी वखलोन अम यावखिबा मसि सुमनति पेट्रियोटिक मरेबाक्तुगी हौरफम नुंगसिबा खक्तना मागी मरेबाक्तुगी निंगतमबसु मरु ओय हाइना खलकपगी अदुगी लंबी सिदा अखोइना 7 years देवा सही तरह खुनताप लोशनबगी सिदसु ममी ताई हाइतारे अदुमाइना 1891 दसु ममी ताई हेना अनोबो पुनसिरोलदा अदुगी नेशनल कॉन्शियसनेस की ममी ताबसिदी अखोई ब्रिटिश लोयलम की मायोक्ता मणिपुरना अखोई 1930s दगी कन यौ सागलपा अदेदी अखोई निथौगी कानून दगी अखोई डेमोक्रेटिक कानून लैसी का हायरकपा अदेदी मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन इबा मतमदा फुरुप मयांग की रिप्रेजेंटेटिव लोइनी यावरग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमा सेमदना मणिपुर लैंगा सेमकपा असमाय तौदना लाखिबा सिंगसे लैपा अमना किंगडम अम ओइरमबदगी लैपा अमना लैपा अम खक्तंग ओइरमबदगी अपुनबा सक्तम गी वखलोन गी अखोगी मयोल चोंगपगी ममी सिंगदो ताई हाइना थमी मरम अदुना patriotism is very important ground for nationalism aduga nationalism haibasi khwaidi section ningai oibasidi nationalism haibasi gi maigi bad nationalism and good nationalism hainasu haina belai karigino haiba matamda aigi izati aigi kanglup aigi furup haidana masir over emphasis tawrap matamdadi madugi modern nation da changiba hingminarakpagi hingminaribagi hingminagadabagi haibasidi kadaida mu yumphomore keda civic nationalism gawe civic nationalism haibadi civilian singsi culture मैम सिगी फुरुप मैम सिगी हिंगमिनबा याबगी स्पेस अमा डेमोक्रेटाइज तव सेमगा फ्यूडलिज्म सु नतबा fascism सु नतबा डिक्टेटर सु नतबा अदुगुंबगी फिबम द्रिगे नांथोगा मियाम के लिगलम सेमकपगी वखलोन अदो nationalism अफबा good nationalism दुगी सक्तम अमनी हाइना खोइ लौनै ऐना लोइसलपदा टेंसलपदा सिगी मतंगसिदा हाइनिंगबसी nationalism से कोइन अफबा मियाम के सिविक ओइबा nationalism अमा अदुगा कांगलुक की ओइबा अदुगा अपिकपो फुरुक के खुदमन हिटलर जु nationalism मनिदना मागी पार्टी द nationalism है टर्म सिनै हाइतारे अदु मोइनमक महाक्सी फुरुक अतैबु यादबा उ लैमिनबा यादबा अदि everybody in Germany must be thin गायना मागी हम साथीबा स्लोगन जर्मनी द लैबा मी खुदिमक्सी मसा पागदम नि गायबा अदि everybody in Germany must be fit का हायरबा सिगुम याम तिना तमथीबा खैगी याम डिक्टेटोरियल ओइबा अदुगुम्बा यूनि डाइमेंशनल ओइबा लैपा अमा सेमनिंगबा मंगलान मंगबसिदी अखैगी मॉडर्न nationalism da hingminabagi multicultural ethics to mangbadagi masi malemgi miyamna masigumba kanglon sidi pamde haidana aikogi manipur da su अखोगी हिजमीरा बोटना अखोगी democratic ओइबो movement तो मतमदा अखोगी डाउन हिटलर गायबा डाउन fascism गा हाइबगी स्लोगन लाउखिबगी वारी भावबदा मतमबुदा अखोई अई बेसिंग द थिंगै हाइतारे अदना अखोइना अखोगी nationalism सिबु मरम मसिन मरम ओरकांदा अखोगी कम्युनिस्ट कांगुसिना कम्युनिस्ट की आइडिया द थाजबा वखलोन थाजबा मखोइनदी nationalism जी यामना कीना येगी करिगिनो हाइबदंदा यूरोप की कैपिटलिज्म संदोरपा
loi lam sandok matam jida market chawthokna bi hona bada territory myam ji kanna hona bada nation gi wakhalon ji Europe ki capitalist na semgalak pani haibu gumba critics su lai haitare maram aduna akhoi ge Karl Marx hari ba communism bo hodoi ba manadi nationalism haiba nation ni concept si yam chawna yaramde adu kaina thangda thengdarak ba matam dadi akhoi magi follower student oiba akhoi ge Lenin nadi nationalities mayam sigi ningdam ba se adugumba jaris tuna adugumba loilam ge jarism zar gi adugumba wakhalon asina Russia da nationality mayam de namdharaga thami maram aduna nationality oppress oiraba namdhabi ba nationality mayam sigi makoi ge ningtam ba iho sida aikoina sawgatpham thoi haidana communism da redefine tawdana nationalism haibaji afaba wakalon amani aduga sumnam saswan gi mayokta lepsaba wakalon amani adumaina India na British ki loyalam gi mayokta eo hobo matamda India da horiba nationalism sidi akoi gi mathibong yaudaba khodamoina aikoi gi dasera da aina akoina larik sing yengjam da sera da khogi Ravan gi manung da kaim te yaw da holo ba image ma create tawga khogi Ravan sabagum bani manung da kaim yaw de gana khogi Cambridge School of Thought haidana khogi British ki adugumba scholars sing na critic taw mi haidare aduna Manipur da su khoi 1891 da khoi masa gi sovereign sing nga na bo na bada hogi bi ho se khogi Britishers sing na makhoi khogi adugi patriots me am du treachery the thabak to ba nam thak to bo lo nambani ga na hai gi madugi reply da mo khogi JG khogi chatham hariba MP asina khogi British parliament da kai hai gi ka hinda Anglo section mayam sina haibadi loilam sandoiba mioi sing sina malem gi micham sing sina malem gi furup sing sina makoi gi loilam gi phibam do na thok na hek heu to bogodi na khoi na dumai na haibi gi banga tani na MP masa mak sina wai oi ma sina parliament da hai gi bazare court le haitare asumai to dana patriotism haibasi afaba moral loiba wakhalon amani aduga nationalism haibasi afaba dimension yaudaba nate maramdi decolonization da ningkha tamakhi balibak singse some nationalist ideology amada punzillaga homina kibani maramaduna hai wakhalon ase ngasi su adumak naina bada relevant oi haina thamsi okay sir yam marik chung da thambi gre ko hanba round se mathangi round sing da morobi susing khanna bi tan zada lojage uncle Jalal da laksage uncle da laksening bazi last ikoi ki Manipur da habatare aikoi Manipur gi history gi sketching ama aikoi Dhanabir na tobirami adagi aikoi sanori su khara makai test tawra kanda theoretical perspective am yam exik da thambi swaida ngasai gi aikoi gi ozani na thambi gi wafum du gi makha chathar pada haji reality the ground le situation jene aina amu aikoi uncle da thamjani ngi je 19 modern Manipur gi aikoi Manipur na nation state ki magi saklo na malorok pagi aikoi gi parrot ama hierarchy di ngasai gi 1947 gi aikoi 1946 swai dagi semkolakpa Manipur state constitution 1947 swai da lakiba aikoi constitution je probably June July 26 ko 1947 ge sida lakiba Manipur gi constitution ama masana draft tawjaba aikoi gi miyoi kunge ni thoina member oirakanda constitution making committee ma sema kanda kanglu phurup loi sungna yawba haiba tare adwaida sagalakiba Manipur nation amagi pot masa amakla ka 1949 da Manipur si India da mumbars to bagi parrot ni yam kienba matam khakni aikoi Manipur zimaning tam Manipur moi leram je Manipur gi national amagi character mai kuina uba ya ga do area je adwaida aikoi gi tangkul dagi natragana pangal dagi natragana aikoi gi kuki dagi tongan tongan tribals mayam dagi mari pak majati national identity yama yamna firm oiba committed oiba adugi aikoi sense of nationalism ga leram bagi parrot ama khak le kanda hojik sina amaka aikoi da hojik le je sense of insecurity kanglu masil gi marakta heba tare Manipur da le ri base mapung oina aduga threaten oiba loina community khudimak se ama phawba ji safe oina feel to daba every community is feeling threatened aduga loina insecure ba situation ama dani bose le is kamaina relate to bi the whole idea of Manipur gi nation gi idea do ma hojik le ba situation ji da kamaina kamaing bi akai ge hill ga plain ga gi tongan ba administration se British ki matam da haudo ameko adugi mamang dadi akhoi Manipur da lairiba akhoi sing amasung tam da lairiba akhoi people singse masigi oiba coexistence ki oiba akhoi mafam sigi oiba akhoi miyam gi oiba akhoi
मियाम सिगी मरक्ता लैरिबा कल्चर मागी हेरिटेज अमसुंग मागी जियोग्राफिकल फैक्टर्स सिगी मयाम सिगी ओइबा अखोइगी ओइबा तोंगानबा फेकुलर कंडीशन खर लेजरमेबो अदुंबा कंडीशन सिंग अदुना बाइंडिंग ओइराकांदा अखोइसि मसी कोएक्जिस्टेंस की ओइबा माइंडसेट अमदा कोएक्जिस्टेंस की ओइबा रियलिटीज अमदा पुन्ना चटमिनबगी पुआरी तांकक मयाम अमसु लेरमेबको अदो हाइरिबा पुआरी तांकक मयाम अमखक्ता पुन्ना चटमिनबगी पुन्ना लैपाकसे डिफेंड तौमिनबगी पुन्ना अखोइ हिंगनबा अखोइगी पुन्ना हिंगमिनबगी कांगलोन सिदा मपानदगी सिंगनरकपा मयाम अमा अखोइ मायोकनबदा अखोइ कंपेल सिचुएशन अमा ओइना अखोइ पुन्ना मायोकनमिनबगी रियलिटीज मयाम अमखक अखोइ लमदम से लेजरमेबको मसिगी पोलमसिंगसे मसी अखोइ तांकक खरदा अखोइ मथंग काइथरखरेबो काइथरखिबसी मरुआइना अखोइगी लमदमसिदा तोंगान तोंगानबा अखोइगी रिलीजन सिंग अखोइ लाकपसे मसिसु फैक्टर अमदि ओइ अदुगी मतुंगदा अखोइ ब्रिटिश पालक मतमसादि हिलगा तम भेलीगा गी ओइबा अचौबा केनोमा एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन अमा लैगरेबको अदु सुमाइना सुम लैरकपसे मसी ब्रिटिश ना थादु अमकांदा अखोइगी लैजरिबा रियलिटीज दुदा तासन खोमजलगा मसीगी ओइबा कलेक्टिव नेशनलिज्म अमा बिल्ड अप तौबगी अदुम तांकक तो मधु मपुंग फाद्रिङैदा अमुका अखोइसि इंडिया की फिबान नुंगदा चंगिबसे मसिदगिदि करि लाए हाइब कांदा इंडिया की गसाइकी कनोसिदि अखोइगी पॉलिटी सिदि मागी ममांगी पोस्ट कॉलोनियल लिगेसी दो मधुगी कंटिन्यूएशन अमा मखल अमनेबको मरम अदुना मसिदैसिदा लैरिबा अखोइगी मियाम सिदैसिदा मौसादगी लैजरकपा अखोइगी रियलिटी सिंग अदुदा युमफम ओइराकांदा अखोइगी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मसि रीडिफाइन तौरगा सेमबा अदुमा कॉन्स्टिट्यूशन अदु नत्ते एडमिनिस्ट्रेशन दु नत्ते अखोइगी लैरिबा केनो जुरिस्प्रुडेंस दु नत्ते हबो अदुना मागी इंडिया की ओइबा मेनलैंड इंडिया दा लैरिबा मागी पॉलिटिकल कल्चर मागी पॉलिटी अदुगा ब्रिटिश की लीगेसी अदु पोतु अखोइ सिदैसिना नौ नामुका इम्पोज तौबनेबा हाना ब्रिटिश मतम द चटनरंब लो मयाम अमा अखोइ मखाताना कंटिन्यूएशन तौइदनको देन अखोइगी सिदैसिदा इवन आईएलपी ना सिंगबा तोंगान तोंगान बा दगी अखोइगी कैनोगी मतंग अखोइ एमएलआर एलआर एक ना सिंगबा तोंगान बा लो मयाम खक्सो अखोइगी हिलगा प्लेन गगी मरता चाउना डिफरेंसेस लैबा लो मयाम खक्सो मथंग कंटिन्यूएशन लाइदना सिना मरम ओइराकांदा अखोइगी लम सिदैसिदा अखोइगी ओइबा लमदम सिगी जियोग्राफिकल एरिया सिगी मनुंग लैरिबा अखोइगी मियाम सिगी ओइबा लिबरल ओइबा डेमोक्रेटिक ओइबा अदुगा कोएक्जिस्टेंस द युमफम ओइबा अदुंबा नेशनलिज्म की माइंडसेट मखक अखोइ मफम सिदैसिदा मपुंग फाना पोकपा नंगहौद्रिङैदा कांगलु फुरुप मयाम से लोइनमक मथंग कांगलु फुरुप मयाम से इनसेक्युरिटी से मथंग लेरकपा हाइतारे इंडियन पॉलिटी की अदुंबा सिस्टम सिगे मनुंगदा हाइतारे मरुआइना अखोइगे ख्वाइदगी हेना अचौबा मसिंग यामबा कांगलुप अम ओइरिबा मैतै सिंगदा अखोइगे मैतैगी मौसादगी लैजरकपा ग्लोरी मैतैना लैपाक्सी अखोइगे लैबाक्सी के किंगडम ओइरगा अखोइ साउथ ईस्ट एशिया सिदा अखोइगे यामना मतिक मगुन लैना अखोइगे यामना थौना लैना अखोइ लैरंबा अदुगा मैतै एज ए नेशन मैतै एज ए एम्परर को एज एन एम्परर मोय लैरंबा मोय की केनो तो मोय टेंडेंसी करी खरा लैरिबा मयाम दो मधु मांगसलकपगी इवन मैतैगी धर्म सि फावबदा कल्चर फावबदा मांगप याबगी अदुगी केनो सिरेसिदा मैतैगी सु इनसिक्योरिटी लाकबा अदुगा हानगी लैजरंबा अखोइगे निंगतमबदो अदुसु मांगखिबा निंगतमदुसु हलकदबनी हाइबगे माइंडसेट सिगा अनि से तुनना अनि से हिंकतनबा होनरकपा सि वाखल हिंकतनबा होनरकपा मतम सिदा नाकल अमरम कईदौरे है ब्रिटिश अखोई थाब होरमब मपाबी है अखोई मयोन चोंब हौरब मयोन चोंब हौरसे सेपरेटिज्म की माइंडसेट से अखोई लमदम सिदा मरु हुले मरु हुनग्रे मयोन चोंगे अखोई नागा की तोंगानबा लेपाक सेमबगी मूवमेंट लाख्रे अदगी मखा तरकपदा कुकी की शो अदुगी लेपाक सेमबगी वखल लाख्रे सिगी सेपरेटिज्म की माइंडसेट सिंगसी लाख्रे अदुना लमदम सिदा अखोई मणिपुर सिददी अखोई नेशनलिज्म से मसी अखोई इथनिक नेशनलिज्म सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म की सकलोन अमख अखोई सिदा तारेबो अगस फाइदा इन लाक्सनिंग बजे असकी मणिपुर की यामदा मपांगल कनबा
national identity makak ekoi manipur haiba posa amakak leram baje if I can recall assembly gi debate amakak aina nixing jara kanda magi madugi assembly gi record ni matamama the 18 October 1948 manipur han state assembly phamakanda matam dugi Ningthona Maharajana magi sovereign power makak leire aduda debate amakak tawe debate si aina pajabada thengna baje equigi official oiber record mayamze masigi English te record to godobani amasung ekoi Manipur language to record to godobani haidana debate on reposita masi English te record to si haidana maitai member amana haibatare aini community policy am interesting oibe area khare yauri maitai member amana ai mai maming di panjaroi ge mana propose to we masi English te to si haidana aduda tangkhul gi minister amna object to we object to is equal maitai lon da masi Manipur da record to dragadi equal lon je kana recognize to bi ge adwai de leramba equigi ngasagi hojik sida equigi maitai mek tamni tamoi natragana maitai lon object man to ridana Manipuri se language ki matang da sense masi impose to we to they have but at one point of time when Manipur was an independent nation madamdu da tangkul macha amna object to de sigi poch ada si sumain to raga leramba matam mamadagi hojik sina Manipur da leriba ideas ani thokna sum khaidokpa yabra haibasini number 1 Manipur gi apunba idea haibama as a collective nationalism ki idea ma Manipur ki aikoi sida pallive nationalism sida apunba Manipur masida phurup punamak yawraba haitare aikoi ki share history yawraba aikoi ki masida hingminaba ki socio aikoi ki economic masida leriba shared side mayam se lu yawraka apunba Manipur ki haiba wakhalon amasung magi furup ta vest over ethnocentric nationalism haibadare masida naga gi obi maitai gi obi pangal gi obi kuki gi obi sigi versus mayam sida asset torokba magi ethnocentric nationalism anisi gi hena baji kamai ui adu anisi gi meeting poi leibra natragana magi kanglup ki mafurup ki oiba mong da sagalakpa magi national assertion ama khak lakpase ethnic identity da masiga Manipur gi apun gi nationalism anisi ga turana chatmina ba yabra kamai yengbe Miraj faida koina clear way na koina yeng hoba yaba koina nei hoba yaba posam khakti nationalism haiba posak sida magi characteristic kharagi manung da ko the aggressive towards the other communities se other nations se sigi hostility se sigi magi in nature way na inherent way na khara yaujayeba ko adudagi ani shuba amana madi culture da heritage da language da yumpham oiraga maruwaina sagatpa keno amaneba akhoi philosophy amaneba ko aduga atopa amana mana akhoi gi siresida mage superior atopa dagi khare hena superior oibagi wakhalon nama nationalism siresida yaujayeba ko sumaina adagi sentiments and aggression against the other nation gumba adagi criticism ji ba accept token de ko criticism ji insultation ni humiliation ne khalleba manako nationalism hai basina ko adagi nationalism sida magi mistakes is justified token taweba manako mistakes si masi mana kankhatleba madi mistakes si past mistakes si accept tawteba kankhatleba sumba nationalism gi su khitang magi yaujayeba sigi potsing si multi communities me amam khaki apunba collective nationalism ama semkhat padati masi achoba hindrance ni achoba keno ne problem ne ba ana sigi potsing si yamna fajana detect torakanda akhoi magi leriba ethnocentric oiba magi nationalism ge mindset to madura nga sai superior oiba magi wakhal yauriba aggressive oiba wakhal yauriba common enemy ma lerakanda adugi mayokta sagatpa wakhalon yauriba sigumba mayam che mase fajana redefine torakanda collective mindset ama karamba collective mindset equality da yumpham oiba equity and justice da yumpham oiba aduga mutual respect da yumpham oiba aduga khoi magi kanglu khuding makki leiriba culture identity ethos mayam che amana amabu fasana masak khangnaba kanglu khuding makki magi leiriba dialect sing che amana amabu respect tawnaba magi heritage respect tawnaba masak khangnaba understand tawnaba that kind of collective nationalist mindset ma akhoi khunai siri sida akhoina pokpa mathau tai ba dui potu nauna semkhatpa mathau aduda the question da yam ten hangjoge
howsik collective Manipur nationalism je ekoi exist tawraga lai adumakna Manipur gi ningtamba amadi Manipur gi ngakoi ngaktuna madam sanga lakpani ekoi gi ipai pusing na generation after generation tongan tongan ba Manipur gi singava challenges mayam ama ekoi gi foreign aggression mayam ama lakpa madam da ekoi punna haitare share dominera kanda Manipur gi ngamkai amadi ningtamba nga aga lakibani kaningraba British empire fawba thengnagi bani lanteng ado sigi collective nationalism haibitare Manipur gi apunba comprehensive of nationalism ekoi na layina hoji yanari bo from je masigi mapangal jiga aduga Manipur da leriba kundaminari tongan tongan furcha mayam jigi magi community di yumpham oiba masigi national assertion nama haidare ethnocentric nationalism gi assertion je siga ani si kanan hina mapangal kengi sini hoji ki leriba reality sida hoji ki leriba reality sida dia akoi mapan thongi kuyo mana mapan thongi kaino mana khoi si yal na thambani dane inner feeling di loina tongan tongan inner feeling da laina re dana ko da khoina mathau tae na khanari sina akhoi mahausa dagi leijarakpa akhoi geographical realities na akhoi da compare toriba historical realities na akhoi da compare toriba potsing se musi restore tawna bagi damakta akhoi sectarianism aduga akhoi aggressive nationalism is not ethnocentric nationalism majoritarianism ko hairiba mayam se loina redefine tawrakanda akhoi collective nationalism gi anau saklon nama akhoi mamangda leriba amaga gi marakta misunderstanding create tawratna bagi adumba maru hulhan khriba machak mayam se masi fajana redefine tawrakanda akhoi matam shangna akhoi amaga harmoniously peacefully akhoi nungsi chanana ko prosperity and value of life and value of principles ko akhoi national principles ta yumpham moiba dumba akhoi collective nationalism gi idea ama samkat pa adugi wakhalonda lakpa adun amasida matang sida Miraj polam tanga ai hapsan jo ke akhoi na yam chamba example ta akhoi mage kanglup ki leiriba akhoi cultural nationalism do madu di akhoi accept to the way cultural nationalism do na akhoi leipaki oiba khunai oiba collective nationalism che masire effect to han bam song to han da badune bo akhoi importance aduna political work ta sineba ada akhoi suppose oza kenona hairam mitana oza sana jawbana ko nangna Manipur gi oina wakhal khanba tarakati Manipur la riba kanglu phur khodimak ki magi dialect sing se nang khangba mathau tai haibna tra do ma thank you very much adugi poto akhoi khodimak na kanglu khodimak na khangmina ba mathau tai aduga akhoi na khangi dana Bangladesh kumba ngarang han 1971 da pokpa country se masire sida akhoi ge tongan ba phurup yang khai muk hen leibudo adi manung dai akhoi Manipuri si so amani dana ko ada akhoi Manipuri haibasida Manipuri maitais ko Manipuri Vishnu Priyas Manipuri Pangan Sinatra do leri se si ahum se class 5 6 ki school syllabus da hapaga angang singdu da Manipuri kana no haib se Manipuri culture karino nat sanskrit ne se karino adu karino akhoi it asin pangan gi it asin kaino se angang sing da moi gi mayam se da hori ba mayam se da khangmin na ba ade Manipuri har kan misunderstand taw da na ba sumaina akhoi Manipuri sing se Manipur da kana no haib se akhoi nationalism gi concept se samkhat pada akhoi hori generation se da misunderstand taw han dana ba khongthang akhoi pakha khadam okay yam faza vocal ni yam faza na thambi aduga ai mathang ji sir Dhanabir da lak sike sada lak chini baje hojiki ekhoi na Manipur gi nainari area se da collective Manipur nationalism mana Manipur nationalism hair ga dum yarab ne sako hena well defined wena basum Punjab ni collective ekhoi punamaki furup laidiba jati punamaki apunba nationalism gi wakalon amakak masigi wakalon sigi kuyu manung da leiriba apik pa fruit mayam ama achoba fruit mayam ama makhoi mayam sigi akhoi gi aspiration this adum leidune bako naga gi ogera kuki gi ogera pangal gi ogera magi daka leiba aspiration mana pamje magi interest adum leidune ba adugi interest mayam do sir akhoi gi Manipur gi apun bagi ne habedana lauri bane ba fruit mayam amana sorry look mayam amana masigi akhoi gi flag bearer orga chatli bani aduga akhoi apunba Manipur haidana lauri bani adugi apunba Manipur haidana lauri ba madugi responsible oiba kanguje madugi responsibility thodang lauri ba masina natragana collective Manipur nationalism sina apik ba fruit cha mayam gi aspiration mayam magi interest mayam je masi meet up tawba ngamdrabra masi cover tawba ngamdrabra adudagi akhoi gi
मागी फ्रूप यूफों मागी नेशनल एसोसिएशन मैम से सिना वांखलपनगी मरम ओइरिब्रा हाइबा क्वेश्चन अमा सर को नत्रगना ngasa अंकल जलाल ना हाइरिबा अखोगी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नत्रगना अनोगो पॉलिटिकल सिस्टम अमा चंग इबसिना सोइबदगिनी हाइबा अनी से सर कमाय यंबिस मिराज तसेंगबदी को अखोगी ngasi अखोइना से मणिपुर की इंडिपेंडेंस 14 अगस्त फंगेगा हाइसे हेक्टा तोक्सिनबा नतेबा आइदी लमजे लरिबा कम्युनिटी लोइनमक अगेंस्ट द ब्रिटिश फाइट तोई एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट एंटी फेडरलिज्म मूवमेंट से दुम लेबा से 1904 की नुपी लान दुजु अदुनिदना 1913 की थबा लान दुजु अतिप चावबन लीड तोरेने अदगिदी जादोना मथक लाइबा नंगी खोंजाई लान दुजु चिनाखम सनाजा ओ यावरबने फ्रॉम 17 to 1919 तोरिसे अदगिदी मो जादोना मूवमेंट से फ्रॉम 1921 onwards तोरेने अदगिदी इराबत मूवमेंट से 1930 की मु लाइने 1939 का रोबा नुपिलान लाइने these are all against the colonialism and feudalism का सी political ideology में लगेगा थेंगना बनेबा सिदा खोंजाई ना मोगी लमम तानबा नगाना मोगी लमम तानबा जादोना ना तौब नतेबा अदगिदी थोबाल लान तोइदो मुस्लिम की तौनबा नतेबा लोइनबक सी अखोइना ideology मदा आइदी साइगी मणिपुर की मणिपुर नेशनलिज्म दो अदुगी ideology दो थेंगरिबा पोटनेबा अदुगा अखोइना फंगिबे इंडिपेंडेंस अदुगी केनोनेबा अखोइ कराइता क्रेडिट नेबा विदाउट एनी मूवमेंट अखोइ हेता अखोइना 14 अगस्त से कोई इंडिपेंडेंस डे नि हाईवे अपोंटेबा अदा अदुगी बथेबा मयाम जिंदो अदुना मरम ओइनिदना अदुदा सिदा येंगबा नुंगाइरैसे कांगलुक मयाम दु लोइनबा तोंगान मागी इहोजु तौजरजु मागी पंथुंगदि अमत वेबा अदुना कनागुमना खोइना हाइसे why not we should have composite history na अखोई नगा हिस्ट्री तोंगान कुकी तोंगान हिस्ट्री मैते हिस्ट्री तोंगान लेगदी हिस्ट्री दु मोम तौरेबा अदा कंपोजिट ओइदिस करिनो गायना अखोई क्वेश्चन होजि तौनो रैसे अदुगुम मयाम दु लेर कांदुदा सागी हंगबिरिबदुदा यामना मरम चाबा मचंगैजिना कमाय तोकेदा अखोई आफ्टर 1949 अखोई लाय लाकांदा मसाना वारोबा डिसकंटेनमेंट अदुम लैनि माना कैनोदा अखोई हाउस लेजरिबा मी यांखैयुमदोय मिहुत यांखैयुमदोय लेजरिबदु भजन बहुत एडल फ्रेंचाइज तौदना खोतना काजदना हाउस फमजरेबदु विदाउट एनी रेक्टिफिकेशन ऑफ द माय पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस का अखोई मणिपुर जे ता तिल्ले गाइन तौबजिगी वारोनबदि मसाना दुम लेरनिदना अदा वारोबदु वारोदब कांबुम लैनि वारोब कांबुम लैनि सागी पॉलिटिक्स है वैल्यू फंग कांगुना फै लोई हाइनी अदो वैल्यू फंगदो कांगुसिंगदुना लोइना इंडिफरेंस तौनिको अदो मसिंग यामना वैल्यूज फंगतदि इंडिफरेंस तबदु यामगदि इहोजु दुम लायदनाको अदुमाय लाकपसिदा मणिपुर की होल दिस मागी कनो सी एंकांदा खुगी इहोजि एंकांदा मसी पुल्लिङैदि फगदब पोट अमा ओइगदब पोट अमा लेबगी पोसे सांग लाकनिना मसाना मणिपुर की अपुनबजी थुगाइबैसिदि अखोइगी लैंगाकदि तोगम थोयदना तोगम थोबदो थुगाइरक्तोनि थुगाइबदुदा लेबा ngasai नंगी इथनिक नेशनलिज्म की इमर्ज तौरिसे सागी नेशनलिज्म मनुंगदुदा विथिन द नेशन दुदा अखोइगी इहोजि लेबन सब नेशनलिज्म हाइरे सिदि थियोरिटिकली मागी एकेडमिकली यंगबदा थम्बय वानी अदे इथनिक नेशनलिज्म लाइसी लोइन लाइसी केदोबगी लाइनोदा ngasai पुनगदब कांगबुजिंगदु पुललोय हाइरगदि engineering तोगम चंगीबा manufacturing तोगम चंगीबा करम्बा आइडिया देयर इज द आइडेंटिटी अदा ngasai मिराज नंगबिबुदा यंगबि यारिसे मणिपुर नेशन हादि नेशनलिटी लेरोइद्रो नेशनलिटी शुड बी द मणिपुरी अदुदि आइना मणिपुरी नागा हाइबा करिगी यावदुनोबा आइना मणिपुरी कुकी हाइबा केदो यावदुनोबा आइना मणिपुरी पांगन हाइबा करि यावदुनोबा आइना मणिपुरी मैते हाइबा केदो यावदुनोबा मरमदि मणिपुरी इज दैट इज आवर नेशनलिटी अदा मपान की मीनी तौबुदि आइडेंटिटी से मपान की मीने थोनबा मणिपुरी ब्रिटिश ना थोनबा कुकी ब्रिटिश ना थोनबा नागादु तौरगा खोइ मसेन आई आइडेंटिटी खनबजे सिंग बनते गायना पीना बजु दुम याविदना थमजनिंगदि ngasai पुलाब थेंगगदबा ngasai composite history हेदो पुलाब थेंगगदबा हिस्ट्री द बेस तौरगा खोइ पुलाब थेंगगदबा पोतु पुलाब थेंगरकपा होरैनेबा पुलाब थेंगनबा होरैनी whole this movement 1972 state report फंगदबु कनाना separate any movement कना तौगेबा तोंगानबा मागी केनो से कैसु नगाई जो कोइ तोंगालगे सो हादेना
अरे अतोप जाति ने जो कोई तोंगा लगे स्वाई देना सेपरेशन की पोस्ट कम लेती है ना सर 1947 की कॉन्स्टिट्यूशन से अखोई ना पन्नरीब कॉन्स्टिट्यूशन से पांगल लमतन प्रोटेस्ट तौरब नतेब मागी रिजर्वेशन पीरिजे रिप्रेजेंटेशन अखोई की सीट यांखई माथोई लेबसिदा सीट अनीबन नॉमिनेटेड नि सर अतुदा अखोई की सीट अहुम रिजर्वेशन पीरिने अदगी देन एंड अगेन जनरल जो पांगल लेप यारिनी जनरल जो कारिने अदे सर ट्राइबल की मका चिंग की सीट तरग निपान रिजर्वेशन पीरिजे सिगी ट्राइबल लमदन प्रोटेस्ट तौहिब नते स्ट्राइक तौहिब नते सर को अदु एटारगदी मतमदुगी पीपल सिंग सिगी अपुन मणिपुर की एस्पिरेशन मैम सी लोइना ड्रो तौबे याबा political structure ama leirambra haibagi wahang jine basa ko adu political structure do hojik mangrabra si machine factor ama oira kanda community mayam je loin insecure area ga haibagi situation de maram de hojik sir hojik ILP haro miyam protest or fangi cha ko adagi then any hojik ki afas palo to haro miyam ge protest akan ba miyam state root phangi ji jo asi jo koi ki lem na phangi na te basa ko protest or ko sum phangba su kamai ing bisa sorry political structure do di akhoi da मादे अखोई द लेटर ना दैट इज अप टू सेंटर को आफ्टर 1949 दगी दी अखोई नो जी हाइबा पोट द लेटर बा मोइगी अपा मोंग द दुम चथर हाइता है ना अदा होजिक सिदा अखोइना येंग बया बा चंगे इस देते नते बा असाइगी अखोई लुइना बक्से खंगे बा आइदि एनी कम्युनिटी को मणिपुर ला इजिन लोइ खंगे दी तौरि मैम से एक्सटर्नल फोर्स ने लोइ खंगी ने बा आइदि ब्रिटिश ला मदुना तोंगान तोंगान गिबनी सुंदर अदगी एक्सप्लॉइटेशन से वांग तौरपोनी मतमदुबु मोइना निंथौदे चार्ज तौरी पैसा दुबु अदु लोइ लोगे दि प्रजा मयाम से फोर्स लेबर मसाना लोइ तौतामे अननेसेसरी दा टैक्स मयाम लौताम नत्रा अदगी दि सिगी जी ब्रिटिश सी चटख्रे चगे इंडिया दा सिनरे इंडिया दा मु लेरे इंडिया दा लेकांदा मु द सेम ब्रिटिश तौबु इंडिया ना जो तौरे मणिपुर दा हिल वैली जे यूनिफॉर्म ओइबो लो लेते कमन लो लेबम थुई अदि हाना ब्रिटिश ता डिवाइड रूल पॉलिसी को माना बसे तोगम थोते गाना बै सेटोजिन जाबदो अमुके ने डिवाइड तो अदि लाबक थिजना मु माय पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम जो कैपिटलिस्ट सिस्टम द पूरा बेस तौर अमनिना प्रिविलेज ग्रुप ना दुम नुवाइबा लाय बंदुम लायबा चिंगी चिनाव तजु इना खुनबा दुम लैदना को तंपाक तजु लೈ सिंग दजु इना खुनबा दुम लै तंपाक तजु जाम नंग लै सिंग दजु नंग लै थायना दे स्वाइ वाइना मिचिंग दी लोइ नुगाय मरम दी लोइ थिरगा फंगी तबाक तदी कैमो फंगदे याम नंग बै मुनि सानिंगाय तदा नुवा ले गायना हबजु याव नेबा अन प्रिविलेज एंड प्रिविलेज की लाखिबगा दो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम जी ननी गाय से होल दिस एक्सटर्नल फोर्स ना खोइ जे स्वाइ स्वाइ तबने अदुना कैदोबगी अखोइ वी शुड नॉट फाइट टुगेदर पुना थेनरोय दोनो कैदोबगी poverty elevation gi ade for the welfare of the whole the people of the Manipur gaina khanbagi potu da lakadabadu magi identity sagat pase se nagana nagagi kuki gi gaina khoi meti gi sum identity sum sagalak pase identity politics se si khwaidi maru be poti kaino da yamna punbagi saruk loi thugaira kaneba adudi thawna masi miraj masi aina engineer taw habigi maram di da Manipur di pulan masu ade so long as Manipur da punna fight tawragadi aidi punna thenaragadi punbai se mai pak taw leite dana adu adi thugaina bhonar pada mai magi adu da neba sai ethnic nationalism porkalize adu mai magi pulap ki oba collective nationalism du tokthoga aigi ethnic ki na tawraga lakanda di ngasi di loina baktu amaga mase koina internal contradiction haidana aidi akhoi masen manungda warong na ba khona ba mukna ba khona ba tawbusina hen sum voluminous oilagadi lebak to any political agenda as a future laite ba sigi masana tobham thopne ba masana akhoi bu yengchili ba natraga akhoi ga mukna riba singna masi tobham thopudu tawrakpa matamda akhoi na khangda ba jine problems mirasi problems khangda ba jine akhoi masen marakta amaga mukna raga internal contradiction ji voluminous oilagadi अखोगी यूनिटी लेरोय अदगी याम फोर्सफुल लेबा याम पावर लेबा अखोय अपुनबगी सक्तम दु मांग कनी गाइसी मांग नब तौबनी मीना अखोयना मांग नब तौबदा डिफेंड तौबदबई महत अखोयना अखोय जु मांग नब सरु यासनब्रा अदुना फ्यूचर मणिपुर प्रॉब्लम आइडेंट मणिपुर की अखोय यामरोयना करे हाइतारे अखोयगी माय मणिपुर की हेक अपुनब सक्तम जिदा यामना अखोयदा वहालिसे थवइना
aina haining badi thoina engineer to buni sineba da khoina khangagadi se phanayam na to pana engineer to su akoina namma namaga chatkada poto hojikti madu khara walak padong to buse adu dane ba khoigi problem lai se ko ada ngasai gi akhoi manung desu sai collective nationalism gaina thamnari ba nationalism so khoi civic nationalism gaina ngasai good form do adu da thamnagi ba potu da akhoi ju lakpe ai natraga bad form perverted su lakpe ai mamdi because of magi adu di matam situation duna demand to bogi matung ile ko adu bu lairiba pochi da khoina sagi eating nationalism gi wa laiba adegi di internal contradiction voluminous oire si di external force me amdu akhoina study tobra todabra khangna tawira adu di khangre adu mapan gi khut thingjalaga internal contradiction se hena sound na bohna da akhoina accept to buji ne ba khoi khai la thibs sir yam phajana sana bokhat piri hojik external forces ama leire external hand leire whosoever masi kana oibe but masina akhoi ki manipur gi internal contradiction ba am thole ne san havire matang sida sir akhoi je hojik si every community, to be very frank and honest, is an open secret. Manipur leire community khudi mak se loi insecure oibe sir ko loi asset to ri ne ba naga kuki maitei pangal loi mak ne hojik de han leire mi ba ma ki status sidagi ahen bi status hojik kuki na hojik hai de separate administration hai ni naga so alternative arrangement adagi then moi to political demand me am leire sir ko loi mak autonomy gi often ne ba even now maitei na hojik ki latest oina hojik tali je pre-merger status it's not just about maitei Manipur as a whole ne adagi then scheduled tribe exclusively for maitei and then pangan ju scheduled tribe ong tali autonomy gi question je loi mak leire eve sir ko swaida community puna magsi loina insecure oi state amate leirabra hojik se and again magi insecurity sina maram oira kanda mana threaten da wena khanjari je sir ngasai gi external henjidi kanam question to buji udriba one community against another one community against another sigi situation jine ba khun uri je community leiriba community ekone general oina yengbada leiriba community ahum mari haidare masigi manung tongan ba tribal group mayam am leiri madu mayam tu loina account je da hapsan jar akanda community amana threaten to was natraga insecure over against another community against one community or two community or three community sasumai leibese sigi film je sari observation da kamai explain to be masana economy du magi nga tharaga hingba semilon hoiladi ai munar tamna maram diga akhoi mayam da poche yena doriba table ji da potu marang kai la din nang kaim phingweba potu khidang le adi munar kaneba aina phongraba ina ada from the very beginning internal colonialism quite is sathibje nang economy is the loi sana ka doina hoji makso khoi sai tara kundi program ta doine nangalaga dependency sum weladi aina wari libam lebido nongsa ji jungle gi hero ni haina farga circus ki ing the porke di sara tham helendoine khongbunga makta matam da ma ring master duna nuti gi sadum bijabada nongsa duna mana I hingalini ko adu ma haringa ya ge khalak toini maya da khuting jamo kaim toro doini adu matang da hui dongna khoi kana bel ta phar coaching ching pu budi ya doini adagi hunter na kalakan da jogoi sa doini adu karigi no danga sagi chara helang gi bodo adu ma hingna ma na pije gi bodo adu ye liba pot mayam ko aina haningi de sinida yen dei saruk pudi leiba ngamaluduna processing capacity ju mi gudinge lehelo da yendra ju haina kaino ada processing capacity log thokraga yelalaga di munarakne ba munarakne di mana marang kai bana tamnina aigi saru ni yenarpada tongan sanara phagadari na tongan bagi wakhan khali je thawaina se ju manufacture torina manufacture sumidagi identity adu da na te ba loina bakne ba socially economically politically loi torina ba ada masi bulap khangaga masi pulap khanga pulap thebajine ba let us fight together haise adu kanu da loina ba value leden oira ba value sharing tora ba equity line the base tora ba sai gi do adu kanu da ne ba khoina himina ba gi wan to thoise himina ba no aise value sharing ba jan tora ba adu ga socially economically political justice le ba black and white adu ada negro jing america da le bi kyam nuai gre American negro da hangodi nang kamai to thaina gi white black ai thok sarkne ba ai de keno da moi ngak da tholak re keno ai di piri ba
piri equity line da piri bako equity is mira equality na mana bani equity di mana do mana pukul so elements yaw idana ado loina bak akhoina main tana tawna jaga da bada he na masi engineering to manufacturing to thador pa ideas me am jing sida thawoina madu puba agency me am yawriba akhoina su leader nen lomba ide any organization to makha do egara mathak to egara lari me am jing sida mase people na yam ngalling de realize to goda bada akhoi the consciousness am neme ba aduna akhoi machine wonsunary is because of that moina wu to bodo adu yam effective weraga assemble reality to yeng ba yaw treba adu reality to yaga leiba midunga gana masi akhoi na pami potu mayok tane dana yang ma sohalis ni but he loves the idea of Manipur. There is the future of Manipur natural adumaina somdeju loi tong neba sidaju tong neba aduna laibak am thi thamjaning si manufacture to poto architect to poto akhoi understand to hom thoi adu kaidobugi internal voluminous contraction voluminous sum oiraga adu woino ba khoina singyang gadro woino inam du fiction na hona badu natro hogi bada thoki myam je 18 june ogera mo ogera adu ngasi di hen voluminous oilaga di awabadi boy adubu aidi aina khanjabadadi adu phajaba idea Manipur du hekta mache thugai badi leiroi Miraj ko once akoina ma kanana si manufacture tawino karam agency ne tawino na realize to podana problem din na ten tham okay, welcome together sir in as a statesman amoina for the future reference sir aina kidang hena tongan ba topic ma discussion tawraga de aina matam chopada sum khanjaba je aikoi gi tungi future generation have that after 100 years 50 years natraga 200 years down the line aikoi gi pai puna sumain thamame now the video is document oi hodor bani sa ko mut panai roi damni sada ngasi aina hangjani gi je in the light of patriotism and nationalism sir na aikoi gi Manipur gi past aduga hoji ki present aduga future je kamain ui sarsi sing thambi ngasagi manufacture tawriba singdu khoina magi agency myam du aduga makok to adu realize to understand tawga di problem natra okay natra di keno da once akhoi gi lakada future generation angang myam jingsina yam talented oibani nako moina sagi value sharing tawradina sagi aina haba value sharing tawradi the akhoi luxury ba whole resource masi phajana utilize toraga equity line da laaga di aina khanjabada sagi yengada potuna paidana lairkanda di problem na teng khaleba soidana pharakane khali chingi jungai hoji laiba out of 100 sida 92% ji unproductive oin lairina productive workanda sida laiba mayam jing nungai badu yam nungai rakanda di ka haina nungsina ka janda okay kongna dana tinna bai pot lakne ba okay thank you very much sir aikoi kanglu phurup amamam oina aikoi je mut khigadra haibagi akibado loinamak ta leinari aduga loinamak insecure of state amada leinari tobutobo aikoi pulap se mut khigadra haiba wahang dei aikoi hangdri ai sadam lakchake sadam lakcheng baje ngasai ke idea of nationalism sida sai aikoi contradiction ani gak lebaje mausa de leba debate amakak ni kanagumba amagi freedom fighters je kanagumba amagi terrorist ni haibagi wafam dani sir aina lakchani ngi je British na natragana European power mayam amana in the name of patriotism in the name of nationalism loi shandora do ini colony mayam ama sir ko aduga ngasagi nationalism ki idea sida patriotism ki idea sida miui kanglu mayam thola akanda magi freedom ki damakta magi liberation ki damakta fight tor do ini swaida nationalism haivasi sir kamaini yengba yai mi yeng tongan na yeng po matamda nationalism se kanagumba mi magi yamna colonizer do magi the freedom fighter or kadoini magi defender or kadoini sing mi yeng sa kamai yeng be sanuni matudi yam lai khumda maramdi aikoi ge oppressor haibung oppress haibung laini adana oppressor singana piba narrative di aikoina wadudi aikoi ge dominant oiba majority oiba aduga chana ba yarida ba loilam ge machat yaubani hen lawni aduga malem gi puwari di yengo matamda aikoi oppress oiraba namthabiraba singna ihau makal gi non violence to bus yawi revolutionary violence to bus yawi masi makal ji u khre haitare madana masi matang di aina khanjabada thoidokna neinadrasu dominant oiba loilam duna sandoiba narrative tu gi mayokta hauriba
oppressed oiraba furup sing aduna tawbiriba adugi moral and ethical foundation of their movement do madu akhoni yengbiraga yam laina akhoi lepangami mamal lepangami aduga amana terrorist ni aman ningtambagi ho hobani haibagi narratives da akhoi mirang mohum thubadona akhoi na masida chamam na ningai oidi haibaduma ai khanjai yam clear oina yam precise oina khumbi sa yam nungai je atupa mana sir aina sada hangjening masing sai sadana bina pukat piram identity politics ki wafum jini manipur lakpa manipur da hojiksi magi identity assassin yam wangba stage am oirana khanjai sagi mi yeng de kamai le bige to thambiyo aduga marak sida malem gi oina academic discourse am haiba tare live si Francis Fukuyama na liberalism the end of history ni iram nupa jina magi mana puthomi the thesis to gi mayok the antithesis am oina mana iriva identity the demand of dignity haidana malem da hojik ki oina lakadoi no magi political culture se magi identity se assert tonabagi magi recognition talakbagi sako adugi amakha stage amata hojik se maduna anuba dominant political culture mo irakani haidana sarmana argument piri je siga hojik Europe ta America da hojiki magi identity da yam kana assert tonabagi stage amakha lakpase community lines race ki line da religious ki line da and also magi sexual orientation ki line da la iba mayam sa sigi mi yeng se kamai yeng bi and again masigi manipur da relate tor akanda manipur da live identity ki assertion mayam je sigi global political culture ama hong pasigi mari lene ga sakare he Francis Fukuyama na end of history ibasidi yamna impressive oiti haitare yamna lanba akoigi American interests America gi philosophy aduga magi anti communism gi wakhalon adu magi America gi agent tamoina scholar gi maikhum de ibni haitare adana I don't agree with his book first book akoigi end of history se shima because myobe punsirol de ideology amakata leiti haitare there are so many ideologies around aduma magi atamnaba campaign amani haitare madu malere adu akoina isham sambida magi ahanba end of ideology or end of history is our endorse tony oi dian khale koi political science already reject taw haitare anishubada mahaki anishuba lyric sidi hojiki hairiba panbiriba lyric sidi identity gi matang da age of identities the appreciate tong oi karigino haiba matamda age of identities and mana puthorei sidi magi manungi oiba wakhalon di kaino da society singchida lariba different ideas different cultures different sexual orientations mayam si ikai khumna gadam ni haibane aduga masi yaudragadi society ado democratic oiba ngamoi haibane maram aduna aikoi manipur da hujik lagadi manipur da different identities mayam hujik si kan mapangan kan khat na ba thabok mayam torok pasi identity gi kan khat chana ho na badi problem na tie problem di manipur da lai sidi Fukuyama na hai du na tie manipur da lai sidi identity sing sina mai gi assertion torok pa matam sida overlapping territory mayam si politics gi claim di orok pasi ne mana identity gi mai gi culture mai gi nat magi lining magi horokpam mayam si mana pukhalapum matam si icham samna cultural domain nga sa hibi ki Jalal cultural do natti blais culture do gi marum du da overlapping territorial claims mayam ji clash ne tholais madu maram warakanda manipur da 1990s ki horok padagi horaga furup masel gi marata unkhana balak pasigi ayamba horokpam si sai territorial overlapping si lam gi munaning bagi lamzi masagi identity gi ming da earmark toning baki intention am yawa masigi se khoina manipur da yam chawna thoiba wafam amane aduga manipur da masigi 90s gi matung da di kamai to ge da asai external factor line waza na haibiri basi akoi gi masigi transnational transborder oiba elements yawre adana hena asai gi Francis Fukuyama hoina America da sinari du di magi territorial question yawde identity gi assertion ni hegemony gi mayok ta tokjabani society to hena democracy chatna bagi hena hingmina ba yana bagi wakhalon du na maram ori ikai kumna si haize ba khakta ne ba akoi sida lai sina yamna exclusive oi ba
democratic culture मैम से जो थावरक्तबा अदुगा आइगी फुरुपसिने हिंगगदि अतै फुरुपसिनदुदि हिंगंद्रसु यारे हाइबगी अखोइगी politics यावके तोबगी ममी सि ताय अदुना साइ आइना कन्ना हाइनिंगसि identity politics when it is mixed with ambitions of overlapping territorial claims conflicts bound to happen sigi machak si handak su ui ha chawbai issue mani sana yam open oina puthok piri se ai de manung da leiba pot ama khak ai dare ai ki every community in manipur have dare hojik ki magi territorial claim se la kanda mana magi identity ki aspiration ma assert oro kanda lam gi saruk mayam si munna khalak pagi area si ne sar ko sigi khongthang ji sakari de gi oi ni na lobi sir masi mo point maram ji hajing da na अखोइना लोयलम गी अचौ अचौबा अखोइगी नोकचुलम गी लोयलम सिना लोयलम संदोय मतमददी लोयलम गी मखादा लेरबा लाइपाक सिना इहो तौहि मसिगी फ्रेमवर्क सिना अखोइना वर्टिकल रिलेशनशिप अमद येंगे तुहत पिरबा अमसुंग तुहतलिबा हाइदन येंगे हौजिक सिना लोयलम अचौबा सिंग सि चक्र मतुंग द लैहोबा स्टेट सिस्टम से मसाइ नेशन स्टेट अखोइ हौरइ स्टेट दे नेशन स्टेट ओलपुगी मतम सिदा मसिक एस्पिरेशंस मैम से कोई मौंग मरिन चादना नमसिन खरबा खोटखिब मैम से अमुक मराई कांगपगी स्टेज लाइ है मसिगी लाकपसिदा वारोइशन जी गसाइगी लोयलमना थादो बलेबाक सिंगजिना हाइरिबा अनौबा पॉलिटिक्स ओइरे इबो मैम सिगी मागी एस्पिरेशन पामजब सिंग निंग थुंगन ngамदे मरम मदना कैदौगे हाइ कांदा मसाइगी अचौबगा मचागा अवांबगा अनेमबगा हाना सुमाइना वर्टिकल ओइना मुगरबसि कमाइ तगदा होजि लाज खोइ कैदौगेना खोइ होराइजोनटल ट्रांसफर हम तौरे कॉन्फ्लिक्ट्स मरम बदना सिगी मतम सांगना लोशनदना थंबा वाथोक कया सिना हिस्टोरिकली सु नमजिन ग्रबो फम कया जिन मराइ से हाइगलप मतम सिदा मसिगी कॉन्फ्लिक्ट सिंग सिगी मैनेज तौनो होनबदा सैगी कॉन्फ्लिक्ट सिंग वर्टिकल लेवल सु हेंगले अदना सै फ्रूट मयाम से कंफ्यूजन मागी अखोइगी कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप अमा पोकपा होरे अदने ngasai अखोइ मिराजना हनबिरी हाइबिरिबा 47 to 49 दा अदुगी वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट से अखोइ लोइसिलगा होराइजोनटल गी ओइबि यानाबा म लेरगा अखोइ मणिपुर दा कांगलु म्याम से पुंजलगा थबक तोमिनरमिसे अदु इखंग खाउदना ngasai gi colonialism na tharamba maru jingina gai mapung pharaga yening holaga chawkhalokpa kandre ngasai gi si horizontal conflict sing pokthore aina haijani badi अखोइदा हुजिकसी अखोइगी मणिपुर असु याम तंगदु लेता द फिल्म से अखोइना मसिदैसिदा अखोइगी फुरुकी कांगलुकी ओइबा वखल्लोंदा असुम अखोइना थबक चाथारबा अदुगा आइगी फुरुकी लमनी सिजे मागी फुरुकी लमनी सिजे अदु आइगी फुरुकी लमजे खर चावनो मसिगी फुरुसुम सोम इंथोखरगे हाइबगी थबक सिमदि मसिद डेमोक्रेसी बु थाजबा मॉडर्न सिविक नेशनलिज्म द थाजबा मणिपुर गुंबा मसागी पुवारी फजना लेदना पुलप तौमिनदना लाखरबलिलम लेबा अखोइगी लमजेदि सानदे हाइबसिमा थमनी सिदा एक क्वेश्चन अमदा लासिनिंग बजे हौजिकी लम जे सर इन रियलिटी द pragmatic politics अखोइना हाइदारगदे मजे ओइथोपदि याबा पोट नत्रेबा अखोइ हिंमिनरेबनिना हिंमिनरोइजे नत्रा कांगुप अमा प्रूफ अमा प्रोमोटेड खरजे हारगदे यस अदु पंदमदु फंगदोइनेबा अदुमक्ति ओइथोपा यादबनिना मागी पॉलिटिकल असर्शन तौरकांदा मसे बार्गेनिंग चिप ओइने सिजिनरिब्रा मरमदि मसे याम सेंसिटिव ओइबा पोट अमा ओइबनिना लमगी ऑफम जे करि हेवनिंग सर मसे यामना हंदकी मुक्नरी बसरेजु मसिगे ममिसी आइदि सेंगना तायन खले खुदमैना अखोइजे फुरुप अनिजी चमजमना साउनबा खनबा खक नतना मागी डीपर एजेंडा अमा ममी ताय अखोना उबा मतमना मदुदि कइनोदा कांगलुप अमसी स्वाइजे लेबिया रोय हाइबगी अखोइगी कहेदारे इंथोपा हाइतारे आई एथनिक क्लींजिंग गायना एक सीजन बदि नुवाइजे देदोना कांगलुप सिंगी स्वाइ स्वाइदगी लेबा यादनबगी अतमना वायलेंस तो हाइतारे अदर मसेरिया स्टेट ना ngaktana honaba security forces ne makhoi ko thandana honaba si bawda mai pakta haitare adugi mati achoba force sezinaraga achoba narrative sezinaraga hairiba chingmi tami or tribal and non tribal khundami ne space ma'am thugairi haitare masi manipur gi puware de aina khanjabada koina pajabadi ahan bane loi masi gi politics e koi khitang masi matam zigi democratic khunai lona madadi khoi masi yapam thokti hena khali maramdi ai khoina कांगलुप की पेंदबा फुरुप की पेंदबा लेबा याय मधु गवर्नमेंट द पेंद्रे हारगसु गवर्नमेंट द थंबा याय इहो तौजबा याय व्हाटएवर तौबे अदबु सिविलियन सिंग जे कांगलुप की थाकला पुखलगा सिविलियन सिंग जे जाति अमगी मिंथोल पिसलगा मखोय सिंग या तमना स्वाय द लेबा यारोय हाबगी वायलेंस अथरपसिदी अखोय मॉडर्न पुनसिरोल द मसि चनफम थोकते सिनी मरम बदना रूल ऑफ लॉ ngaksaba रूल ऑफ लॉ द थाजबा
aduga democratic oiba khunai lon secular oiba khunai lon ama thajaba targadi masidi aikoi furup nai tana masi ko yadi haibasi khangani maramdi masi akoi gi manipuri whole punsirol da saigi masigi kanglop ki wakhalon sina mang thara sum lakhiba targadi aikoi khundamina bai khoi gi punsirol de am choba threat ni haitare maji furu ama khatagi threat na te furu ama khang da pi ba threat na te mani whole multicultural sense tam tam masigi politics wangkhala pa kanda thugai rak toina haijari ba maram aduna aikoi na uzaba matam dadi haujuji manipur da haujuji kanglop ki wakhalon ji kondana akoi masida isida homeland ki wakhalon ji da ngaudana masigi intoxication haitare masigi intoxication ji justify tawna ba mukso akoi violence me am ji encourage tawning wagi mami ji am chong tai haitare maram di wari chana ji haibasu adugi response ude piba ade lainga ki institution amatta law enforcing agency oigera health ki oigera education ki oigera any akoi gi natagan civil society ne approach to bu oigera masigi room jam ta pi di haitare masigi room ji pi da ba taragadi akoi ne hingminarak pagi liklam amasu hingminana ba gilikam jakoi kamai yat to inosin maram aikoi population de displaced tori basa aikoi shauna badi ge ngahak chena ba khona ba haibadi khunai khudi muda thopang atane adu mada permanent displaced tawni haibe politics sangela pata gadi masi aikoi na ngalingai da thinghobo phai aduga aina aroibada sigi round sida aina message na pijaning badi aikoi gi horokpham manaba wari ke ama leiri aduga wajana nga sahibi external forces mayam gi दूसरा कोई डिस्करेज तो मथौ ताई मरम दी एक्सटर्नल फोर्सेस न मरम ओरगा इंटरनली एस्टैब्लिश्ड ओवर ट्रैंक्विलिटी दो थुगाइर पतारगदी मांगजरी दे कोई खुदी मक्तनि हाई तारे मरम दना आइना खनजबदा कोई मणिपुर से फुरुक की कांगलुक की मिंगदा यामना नुआइना पॉलिटिक्स तो हेना खनजरी बसिंग से आई कोई मरुइना लम खोपचनबगी मवोंग दगा पॉलिटिक्स तो रखपसे मसीना कैदौनी हागना कोई फुरुप अमतसु नुआहन मंगमय हाइतारे अदना कोई फुरुप सिंजे सौखत मिनबगी मंगमंगसी नुंसिनबगी मंगमंगसी हारगदी अकोई पेंदब लेनबसिंगदो लैंगा कवरसु मिचम गोरसु सिविल सोसाइटी ओरसु अदम हाइनबियु तौबदबु कांगलुप नाइब मवोंगा मियोबसिंगसे अमदगी अमद तांथोके अदुग मसीना अखोगी लम ओहरोगे हाइबगी पॉलिटिक्स दि अकोई मॉडर्न डेमोक्रेटिक खुनाइदि चुनदे हाइन थमसकी नुंगाइजे सर अदुगा सर द लाक्सनिंग बजे अखोइना अखोगी नाइबरिंग नेशंस अखोगी सॉरी स्टेट मैमजगी यंगान सर मोगी नेशनल आइडेंटिटी म सेंकोलकना होना बगांदा रिटर्न रिकॉर्ड लेटबगी ओरल हिस्ट्री द बेसिस ओरकांदा मागी हिस्ट्री म सागलक सर को अदगी मखोगी कम्युनिटी मैमजगी मरकता मानव कॉमन एलिमेंट मैम अमा फंगदबदगी अखोगी मोगी ओवर नेशनल याम डिस्टिंग ओवर नेशनल आइडेंटिटी म सेंकोलक ngамदबगी चममनबसे याम थोप थेंगनै हातारे मणिपुर की युमनोनरिबिसिंग द सो इफ वी टेक एन एग्जांपल मोइ लोरकांदा इवन among ikugi megalaya hairo khasi leiri garo leiri jenda leiri moigi oiba sigi share national identity semkola paganda yam problem leiri sir ko adu arunachal pradesh ki haira kanda arunachal pradesh da leiri jesa moigi oiba language ama lenga funga puthok ngam da bagi problem yam chawno mayok nari and again naga da musala kanda sigi contradiction मैम मागी गैप मैम सर somehow नागागी national struggle अखोनी येंगदी मोइन हाइरिबा नागा मूवमेंट स्वाइदगी येंगाकांदा नागागी community नागा community नत्रगा नागा national identity म सेंपलकना बगोना बकांदा even हाना ब्रिटिश ना मोगी रेकॉर्डिंग दा मोइन इरंबा लायरक्सिंग दा मोगी anthropological literature मैम दा अखोगी ओल्ड कुकी नि हाइदना पालंबा community मैम अमा हाइदरे मोइना ताराम नोक्सलागा नमसे अखोई नागा नि हाइदना मोइन recognition पी कांदा नागागी अपुनबा नेशनल आइडेंटिटी गु मनुदगा हपचल कांदा सागुनरगा चटमिनरपगी सर अखोई उरियब सर को अदुगा नागा मणिपुर द लेरिबा नागा मैम अमगा नागालैंड द लेरिबा नागा मैम अमगा अखोई अपुनबा नागानी का हाइबगी अदुगी नागा नेशनल मूवमेंट अमदा मदुगी ममी तारपा पोसक मैम उरि सर अखोई मणिपुर की नेशनल आइडेंटिटी द मियंग चमा कांदा अखोई द याम एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा मैम अमा थोरकपसे हौगिबा डिकेट्स मैम से सर को अदुगा अखोई एलिनेट तोरपा कम्युनिटी मैम अमा नसगी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है मिस रिकॉग्निशन तोरपगी एरिया मैम लापसे अखोई पुंजिनबगी प्रोसेस सिना किदंग मपांगन सोललका द इंथोकपगी प्रोसेस सिना खरेना वांखलपगी ममी ताब्रा स्वाइदा अखोइना स्पेशली फ्रॉम द नागा कम्युनिटी अखोइ लर्न तोबा याबगी एरिया लेबर काय हैविंग इस मसीदी अखोइना ngasa हाइजेकिबा इहान हानबदा अखोइगी ethnic communities की basis द nation में सेम बसी याम challenging way मसी ओइगंदे कइनो दे हारिबा ethnicities की मनुंगदा सब ethnicities याम लई अदना अखोइगी कांगलुप अचो अचोबगी फुरुक की रानीति फुरुक की मिंगदा रानी तौबसिंगी
मागी लूप होल्स में अखोई लास्ट 75 years उरे हाइतारे मजे फ्रूट की ममिंग सु पंजरोय मरमदी अखोइना ngasai na hang na haibiriba ngasai gi all cookie gi section de yawba mayam ama hujiksi somna kana chingchalapagi ado chingchalapa matam jiresu akhoi yawzeroi haina claim toba yawzeroi haibagi damakta su miot mine chathabagi record adum lei haitare masida mi hat mi pun tawna ki bai wari si adum lei haitare masina taksabadi masigumba rani tawbasida akhoi gi pi apik pa phurup sing rani ti gi de su representation phangjataba civil society khunai yehodusu makok thangna chachabusu ngamdaba adungo furu macha singri am chong chaitheng pi haitare aduna miraj na hangbiriba siguma pan at akhoi professor sana jawbana hairam badi akhoi ge pan ethnic oiba pan oiba pochi tobiganu masi phajade haiji yam kana thanami haitare adugi ngas chahi kun thram ki mamang da hairam ba wafam jing asi yam na chumakpagi masai ge adugi pan movement je akhoi na मारंदी मागो द सेक्युलर एलिमेंट से कॉम्प्रोमाइज तो बाहाइतारे अदुना मसीना मरम ओरगा अखोई मांगकपा यारक्तबगी सिचुएशन से कोई उरगा लेरे हाइतारे आइना पंचिंग पॉइंट ना याम कन थमनिंग बसे सिगे पान लार्जर एथनिक मूवमेंट सागलक पसिजा मखोइना माइक्रो ट्राइब्स में हमसे माइक्रो कम्युनिटी में हमसे हम नहीं बीबा ओटपीबा मखोइ के निंग तम मटपी बसे याम न होजि खोजि के पाउचे सिंग दस होजि हंद खरनि से याव ले हाइतारे आई ममिंग पंजरो अदसु अदना पाउचे सिंग सिदा अखोइ अखोइ ओइना दुम लेजगे गायना हुजि हाइरे हारिबा अदना हुजि के थादो कुकी की वारी अदैदि खैनोगी पाइते की वारी मार की वारी हुजि से थोले हाइतारे मसिगी सिंग से अखोइ सी हौजिकती अखोइना याम कना मयक से सेंगना उबा ngамदबै वानी अदुबो अखोइना येंगजबा मतमददि मतम अमदा फ्यूचर द सोइन सी अचौबा इहो ओल लाखिनी न कोइ खल्ले मरम अदुना अखोइ के ख्वाइ बेस्ट अपॉर्चुनिटी दि करिनो हाइबा कांदा डेवलपमेंट की वाथो लेदि खनबिउ रिप्रेजेंटेशन की वाथो लेदि खनबिउ कल्चर की रिप्रेजेंटेशन द खर वाट पलेरेसु नैनबिउ अदुगा सिविल सोसाइटी के लेवल दा मथाइ वजा जलान हाइगिबा मथाइ के अखोइ की स्पेस थीबगी पोती तौबिबे याइ वारी तौबिबे याइ अदुबो मसिना पल्लम खागलगा लानपन खापगन खानरगा कापनरगा लोइसनगनि हाइबसिदि यारोइदो पोरम ले मरम अदना आइना कोइ मिराज के प्लेटफॉर्म से कोइ हाइसनिंग बसे we have done enough of ethnic politics adrida akhoi phurup khudimana amtang akhoi ge rethink to mina haitare adugi moment su ppu haina thamsiki okay sayam dumaije ai sana pu khalai bu afam jima ai uncle jalan dala chege akhoi gi community mada ethnic identity mada yumpham oira kanda ma gi ethnic identity se chawkhalakpagi madugi agenda du yumpham oira kanda assert torokba सिगी nationalism की attitude से मसी fail होई गनी है दना कोई प्रजासन जोबो की ऑफम दो नौन अदु पल्ला कांदा हजिक मदुगी reality ला है बेगी ममी नि तारिस whereas अखोई मणिपुर की ओइनदी ngसागी मणिपुर की national identity है बसिदा जाति मैम यावदोइनी प्रूफ मैम यावदोइनी रिलीजन मैम मानदब मैम यावदोइनी याम इंटरेस्टिंग ओइरिजे एंड अगेन अदुगा याम डिस्टिंक्ट ओइबा कॉमन एलिमेंट मैम अमा फंगदोइनेबा among the different groups of Manipuri is among Pangalga, Maitega Marakta, Kabuiga, Tankulga, Mayamziki Marakta, common element Mam Panguineva. And Masiki Yamna Mapangan Kanba Haitara, historical legacy Malayba. I could Kanduki Marakta Labor common element, Mayam distinct over put Mayam Lena. I could give Manipugi national identity, Yamasik Man, talk the Tambangam Davase. How's time period? सी गी मरु मरम से करी दिन खले अदु थमनबगी दमक त करी तवे लेरगदी कैम कानगनी खिन थम ngasai ki mamang da akhoi ge mamang ge round da miras nei na khiba tu da akhoi ge masi ge maru oi ba call sing se masi akhoi khara mayam nei na gre na adumai khali akhoi maru oi na oza Dhanabir gi maikai da gi aduga oza Noni gi maikai da gi yam academic point of view mayam ma thambi gre ado aina adom da lakshya da bida hawjik si miraj akhoi nation building gi mindset to maduda akhoi amtang hanjan da ba yaroi akhoi khunai sida magi oiba ethnocentric nationalism se masida final oiba destination do madu phangadori ni haibagi wakhalon se masi mandi malaga phone taroi da wakhalon ni haibse akhoi punnam tang bhap taminabam changi ebam manipur da leiriba akhoi gi naga isili naw sing boiro natraga kuki isili naw sing boiro aruga maitai isili naw sing boiro
pangan sing shu du mangai akhoi je punna we have a compelled situation to live together alu punna hingmin ba taragadi we need a nation akhoi nation nama nation do India ge dum ba kanogi political structure du gi makha da federal structure oino oiro natraga kaino akhoi constitutional akhoi safeguard natraga constitutional amendment karikra dakar leiba sing tawrakan da akhoi gi oiba akhoi gi leriba community furup mayam che masi coexist tawmin na bada yamna rational oiba ko yamna chana chunaga da ba akhoi realities na akhoi demand to ba adugumba political structure amada madu akhoi India ge constitution se amend to rakanda akhoi punno coexist to minana ba kaino ma akhoi punchal laga koksum chan natragati naga sing na khali ba sei 70 years makhoi naga nation nama sembagi movement lakhre adu akhoi at any cost da akhoi politics to gani akhoi aduga akhoi gi kano se masi akhoi handagi khanjarak pa akhoi gi mang se masi mong phauna da ba yaroi haba manglan somna kanda kuki sinau singsu jalengam gi akhoi gi dream mang phauna da ba yaroi haba manglan aduga somna kanda tampak ta leri ba akhoi chili nau singsu akhoi gi nationalism gi mingda extremism gi pot ko self dominance ki pot yausel lakba ko adagi atopa kanglup singsida exclusivity ki pot yausel lakba majority dominance ki mindset extremist mindset jawrakpa kharasu yawrakpa tuna adugum basing tuna atopa kanglup singsida akhoi insecure feeling phawlakpa matang ju he yawtaba nateba aduda achuba haijaruba adugum ba rational loiba adugum ba leaders natraga scholars mayam machin je pibun namba akhoi tongan tongan ba element mayam ma hojik se tholakpagi potso akhoi leitaba nateba suba mayam se si sum chatna leragati akhoi gi manipur gi lariba crisis sigi final point ama sungu yoroi madu gi mohta akhoi gi dolai mathakta tongi ba adumba misak tuna de magi dolai reng sing se masi lingjen man han ba ya de dolai reng sing tune hek lingjen man ki kwanda pulap manaraga langthara sen langthaba numita dolai mathakta tong yaroi habdo adi phemda lakadori ba akhoi se hek lingjen man ki matamda akhoi gi handagi leijarakpa akhoi gi political realities do madugi question tor kadra haibagi apprehension du da akhoi lingjen man han da bagi potse masi matam sangna akhoi khunai se chatharakpa pot oibra aduna maram orakanda naga sing su moina khaliba dream do phol tadabi kuki sing su moina khaliba dream do phon tadabi somamda akhoi tampakta leibiriba valley base akhoi gi kano sing su nationalist element sing su akhoi gi khaliba dream je phol tadabi aduga sige marak se jira akhoi leipak sire sira dum nai khai raga dum langhal laga adum thamaga adugi advantage do geopolitics ta to batopa neighboring kano sing sida madugi kano do sanaba external hen nam leirabra do namaram orakana akhoi gi lamdam se leiba thoiba crisis si loisan ba yaba poche thuno loisan dana leiri se aduna maru oibra haibase kanglu furup amatagi interest na teba kanglu furup amatagi against na teba masi lamdam sida leiriba community punamak as a whole akhoi gi common problem ne na akhoi laurakanda maduda akhoi na madugi realization da akhoi hala kanda across the community line akhoi gi future se kamaina tawbai yabage akhoi future se kamain tor kanda reconciliation tor pa yagadage habse masi sigi dialogue ko masi gi discussion masi yamna fazana rational loiba mongda chathadragati ado madu su amuk chathaba matamda Miraj khwaidagi luri se akhoi gi uwagum basidi makha thabasi yayeba ado mi gum basidi makha da layo si yateba mi di compulsory repercussion thoreyaba exploitation yateba ana akhoi si karamba basis tano akhoina harmonious livelihood ama akhoina restore tawdorisi peaceful coexistence ama akhoina restore tawdorisi karamba basis tano haikana akhoi equality and justice ko masirei sida yung pham oirakanda akhoi gi oibak tungi future se sumaina semkatlachi haiba wakhalama ngasai 1940 ga 7 dagi 49 phawgi perata akhoi gi oiba realities du da yung pham oirakanda akhoi gi anoba aduba road map pam khak akhoi gi nation building gi anoba road map pam khak akhoi gi yatpa horamidu chingda ngasai haiba movement torakta bida movement torak pasunate singi reservation pbu na
नत्रगा अखोई पांगन सिंगी पॉलिटिकल रिजर्वेशन पीबीओ द पांगन सिंग डिमांड तौबसु नते अदो अखोई मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट दा अदुगी पोट सिंग दो प्रोविजन सिंग दु यावरगा मदुगी अनोब रोड मैप अमा अखोई सेमकट हौरमी से अखोई लेरिबा रियलिटीज सिदा मथौ तायन खनब पोट सिंग दो मदु जस्टिस एंड इक्वालिटी दा युमफम ओरकांदा अखोई फ्यूचर अमा सेमननबा अखोई मतम दुगी अदुगुम्बा नेशन बिल्डिंग दुगी अदुगुम्बा फाउंडर सिंग दुना याप हौरमिमनेबा सिगे पोचे इंडिया की पॉलिटी की मनुंग दा चंखिबदगी सि पोचे मांगजाग्रगसु हौजिक सि अखोई लैरिबा अखोई कांगलु फुरुप मयाम की एस्पिरेशन से मसी अखोई अमगा की मरकता मिसअंडरस्टैंडिंग अरे टेरिटोरी की ओवरलैपिंग को अरे तोंगान बा कनो मैम को इशू मैम को एराइज तौरा अबनीना हुजिक्ति एराइज तौर इब पोतुना वायलेंस सी यौसल्ला अबनीना वायलेंस न मरम ओरकांदा अखोई खुनाई से तुंगी फ्यूचर करिनो हाइबा अनसर्टेन ओइसल्ला अबनीना स्वाइ भावके तांकक सि लाकपतति अखोई से रियलिटीज दा इनक्लूसिव ओइबा रियलिटीज अमदा अखोई खुनाई से हलक्त्रगति मसाई से हलकपगी वखलोन से मिराज आइडिया अमा खक्तंग आई खजिक्तंग सोक्चरमगे मसी आई पॉलिटिकल साइंस की कनो अमदी नत्ते आई स्कॉलर अमदी नचदे तमसुंग अखोई लेरिबा अखोई स्कॉलर सिंगी नत्रगा तोंगान बा लाइक लाइसु सिंगदगी सुम अखोइना थिंगनजरुबा खरदुनी आई ऑथेंटिकेटेड ओइबा पर्सन अमदी नत्ते अदुरगा अखोई थियोरी ऑफ डेमोक्रेटिक कन्फेडरलिज्म हाइदना अखोई अब्दुल्ला ओकालान हाइदना अखोई कुर्दिश की अदुम्बा लीडर सिना अखोई इरकपा लारिक माई वॉल्यूम 1 दगिने 11 फावगी लारिक से मसी कंसेप्ट पुदी अमेरिका मचा अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर मना इंस्पायर तोरमनी अदरगसु हौजिके कर्दिस्तान पीपल्स वर्कर्स पार्टी की अदुम्बा लीडर अब्दुल्ला ओकालान से इरकपा पोचे नेशन स्टेट की पोची खरा माने क्रिटिसाइज तवे अदुगा कांगलु फुरुप मयाम से मसी को एग्जिस्ट तौमिनबगी वखलोन से हाइरिबा कनो सिदा खितंग यावे मणिपुर दा लेरिबा कांगलु फुरुप मयाम से मागी आइडेंटिटी दा पीरिबा मोहिदल फिल तौरिबा इनसिक्योरिटी दो मदु लेरोय मागी कांगलु फुरुप खुदिंग मकी अदुम्बा सिक्योर पोजीशन दो मदु गारंटीड तौगनी हाइबगी कॉन्फिडेंस तुगा लोइनना कल्चर का मरी लेनबा आइडेंटिटी का मरी लेनबा अदुम्बा इशू सिंग दो कम्युनिटी गवर्नमेंट गुम्बा अमगी लेवल दा मागी पोचिदैसिदा एडमिनिस्ट्रेट तौहल्ली अदुगा लेपाकी ओइबा पोतुना फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन दा फजना तौरगा लेपाकी कनो मयामसिना एडमिनिस्ट्रेट तौहल्ली सुगुम्बा तोंगान बा मालेम दा लेख्रिबा अखोइगी लमदम सिदा लेरिबा तोंगान बा कम्युनिटी मयामगी रियलिटी सिदा अप्लाई तौबा याबा हेन एप्रोप्रिएट ओइबा अनौबा वखलोन सिंग माइंडसेट सिंग अखोइ पॉलिटिकल फिलोसोफर सिंगना पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिंगना मसी नैनदना ब्रेनस्टॉर्मिंग तौदना अक्रॉस द कम्युनिटी लाइन तौरकांदा अखोइ सिरेसिर लेनरिबा मिसअंडरस्टैंडिंग मयाम से विथिन द टेरिटोरी विथिन द आवरसेल्फ अखोइ मसीगी केनोमा खक अनौबा माइंडसेट अम खक सेमकटनबगी प्रोसेस से मसिर लाकपताय अदुगा अहानबगी होइना अखोइ टेरिटोरी द थ्रेट तौरइबा डेमोग्राफी द थ्रेट तौरइबा अतेतै द थ्रेट तौरइबा पोचिमति अखोई कंसेंसस ओइबा मोंगदा मसिदि चेक तौमिनबा चंगे मसिदि अखोई लेरिबा रूल सिना अखोई लॉ सिना सिस्टम सिना मसिमदे चेक तौबा चंगे मसिमदि अखोई सिल तौरगाबा अखोई केनो अमदा लमगी चुम इचम चंबा प्रमाण दा लमगी डिस्प्यूट अम लाइरे कोर्ट अप्लाई तौरेको मदा कोर्ट ना हानबदा लमदुदे इंजंक्शन थमेबको लमदो लेंहनगनोना लमदो सोगनगनो लमदो थुगाइगनोना हान इंजंक्शन थमेबा अदे मतुंगदा मागी कनोदो कोर्ट ना फजना हियरिंग तौर मतुंगदा ट्रायल तौर मतुंगदा फाइनल जजमेंट पी अखोइगे लमजिगे टेरिटोरी से अखोइगे लमजिगे डेमोग्राफी से मसिदा इन्फिल्ट्रेशन तौहनबा नत्रगा टेरिटोरी थुगाइनबदी यादे मदुदि अखोइ प्रोटेक्ट तौबो ताइ अदुगा मनुंगी डिफरेंसेस मयाम दो लेरिबा मिसअंडरस्टैंडिंग मयाम दो मदुदि डायलॉग थ्रू डायलॉग ता साहेब मखाम तक कैदोबगी व्हाई वी आर वेरी मच हिडिंग दिस रेशियल बाउंड्री से अखोइ माई रेस तुगी बाउंड्री सेमनरगा लम सेमना तारदी पृथ्वी जी मागी नेशन जी सबला सारनेबा आइदी कश्मीर के दो पाकिस्तान तिलोदिनो हां बेंगोल के दो बांग्लादेश तिलोदिनो आदि होल दिस अफगानिस्तान का पाकिस्तान ईरान तिन दोइनी दिना
America Britain the pulak to ni ahu China sakitam sundra nati racial boundaries semna bazida Delhi nazu thoya already question nama lakreba adi kari the thoya no idu adu di India ju race the based oraga boundary lo semna taradana aduna we should deny this racial boundary. Okay, yam phazana slap amai tare racial boundaries se makoi matang se asem gode masigi debate che koi sanoni no dorokpani and again yamna mapung phan analyze to ya bagi area do mani koi phangi na lowe aduga ngasi koi thamjagi topic patriotism versus nationalism mari pak nusiba amasung nationalism gi wakalon hariba ani sida leriba thin line kai kai lei aduga and then ani sigi manabana kari no aduga masida khetariba area na kari no aduga within nationalism da karam issue sing lei aduga punamak sigi ideology haitare patriotism gi wakalon abung nationalism gi wakalon ani ji paringda hauzik manipur da leriba reality ji kamaina examine to be have gi tongan mi yeng mayam da azik expression of fondu giba moching ang phangna phajawa aduga ikoi yeng ta video mayam da so wakalon mayam ma khanna bagi tangka kayam ohelle hadan thamjage aduga sik experting manipur saknai public personality social scientist Dhanabir Laishram aduga Dhanabir University ki associate professor of Sir Arambam Noni amsung all Manipur Muslims organizations coordinating committee ki president social activist Uncle Jalal punum pu amukan thaga chari kai khunu buchari len ngasi program se hubudi loi phum yeng tabi ki Manipur punum pu namapu amukan thaga chari kai khunu buchari am thaga chari